FM. And now that's what I'm Liberia camp got a museo. Boy, it was way. So I mean, I am Miss Anna Maniamu, now, Yashagu, thank me, and I'm a minimum banum, Yamu. Say, I didn't miss Anna Lacrovina. Yes, of my member who say, I don't know, yes, sir. So I come to the me by Bonamani. Mamma, I need the moon to me and to me, Fanny. And I say, my mean, yes, I go to me hospital coming in an or so for my name or so for Nena or motion is Anna, no, they worry. To me, 1 year, Miss a woman's letter, and a Bamano, a friend, some are one, I don't think I'm away more Bonaman, and no, sir. So I'm saying, Sammy, no, dear. To me, Frank, catch us a marrow. Ana or say ni maame pese oni me kasa na me si wo mate so odi fun ni ko mama ameno ama me ne maame ne kasa na maame no akasa kire me so pa ma cho me fa bibia nche na wo munnim se omoba na ko ni so obi a wan hwe na nsa na ofa akire ko we obi madi enti mimbla na me si te mi to ana mobile me ba na mi ofa nso kan ho bi aye be ma ne ni ofa na omopa ma cho se omosre mi die si ya ni nyina no memfa che na me ne be ma ne ntino no ombaye me hu adi se wana me ne be ma ne nyina ko me papa ho akobo me papa mani eni ni wo fa no na musi wo matintin se si anu omuntwe na obetro letter e di amu se letter no me papa ntro letter no tafi de me ne be ma ne tikama shinu a me bisana onye mami biani amedi me bisana na odi amami Tena gacha me say baby ameti won kai honey dead anka bere ya mi fi won na me betina ahanu kuma se hanu na mi embe no na wonti mi ma me nani ko ye ho na me si mati ti me bo me papa mani ani gacha me papa se si anu se na wa ye me Eye midweek ene ye wukuada komemu nsam dwumade na wie Maa Akos magye adwamade ebramo ayene fa na wo baabia wo bia sabre na onso waka ye ho e wo Facebook ya Akoma 87.9 FM like your page no jawo comments no e wo ho na febo modia se wo be wo share no wa share e de amaye wo so no wo so sa na yaba YouTube ya Akoma 879 Akoma 879 honso subscribe and page no na any notification bell so every one you get notified na once wa share ama foforo pin so atumi anya bi ahwe na wiei na etwa ne ho frede ewa Akoma 87.9 FM wa shane so mamie sene onua wonua ai wonua do na ye enu ntina afa wonua TV wo multi TV na so na Rabi 1 TV so asomu wodo na Osekrom TV so si jemu mamie na wo so asomu no wa so enu nti baabi a wo bia no obenya bia hye ubenya bia tie wa Akoma 87.9 FM bomodia na eka ye ho na program ye entumi enso abapa na 87.9 Kumasi Piwak natural and a grow fine and also ya senia ye de bro yanko na ye nua baabi nkoni nkomo ene nam ye sa pepepe na ye peja ye mu esanse commentary wo ho a ye de ebebra wo na ye no mu eni nkomo mame memo ha na pomute se wie within first free na buy patcho me free sisachi na buy ewie me patcho nya die ntam ma han say sister no te fe no ma fu say mini ni nua be ma na ye den ewo ye mini ni wu mienu Akoma FM 87.9 Kumasi mini ne ko 4 years June na kitwa ne so enya 2 years January na mpacho me be ma ne to no nya accident na nsia August mu no de ye den odi free mu tikitwa no de no wo menchen na be ma de free penin so de no wo ne se wa ne nchen nti o free mu no na mo betina 3 days o mo tina ase no mo kona o mo ma miska no mo de kore no mo ka se o mo ni ye ba be di nkomo ne me maame no mo tina ase because of se be ma ne wi ye no wa anya me ho ade no ye de
owu ye no nti ada se o mema be ma ni nua ba akwa den Akoma FM 87.9 Kumasi. Because of some person kwane be ye den ebe kwa akodi baby nam si yo nti o mutina wa mama so me papa anka so wo mi nye den eni ha se me mama ne wa se ye frem ma papa so mo nye den o mu nwa mo nti mama so ma fa mo ye bia nye den ansa nkomo mo ti mi wo ma wo ha no ma ye den ma from no ma bre miska wo ma no ma from no ma bre miska savle me hwa me so mi sa so isu adwuma ewo be ma na me ne wo ye no na konta na wo fa ase ba na me su adwuma ye den ewo ne nchen na me frɛ sister no ka chere no say me person Akoma FM 87.9 Kumasi. ma fu se de me ni nua be ma wo ye no me person me de kitwa ne ye den Akoma no because of it man na me ye no and na chop money so na mo de bre no so and soon ye baby and person me de kitwa ne ye den ebla no kitwa ndo won nchen ye den ya omo ye adwa no mo ye den omo ma ne biedi na me di akwa no kwati me di akwa no koye no na this so ntumi nye den and di akwa no epise ni papa fo no enka ho de ntumi di akwa nti ni papa ba akwa ye den ekwa akra o twen na ma na ye den aba oba mo nyina be den be ba ye ho no na msiyo ti ye wo ma me wo edwuma mu no mo frem say o ma ba nti me Akoma FM 87.9 Kumasi. na me de beto sister ni na sister no sisi ono so ntumi fa na penye den and di akwa no this ni papa fo ne ye den e wo ho no nti na ndem ye den o mo ba ye no no mo so mo di ase ni tuma me ni na mo say nyanka se na me di akwa ne ye den e ba ye nti sa na se di mo so mo ntumi nka se o mo di akwa no no mo di akwa na o ma me bebo akwa no nyoma ye den ebe mo mo sister no kra ka se okokra akwa na enchod ni be ye den oni akotu school e ma me de e kan se feed bottle ni water bottle ni ade ye den e kan ho de man de ko ye ne nkula ne nyoma no si me wo ho no ma na sister ni kunu no Akoma FM 87.9 Kumasi. Ba enwume asa no kwa na me yare ma nkwa adwuma ti me wo ho na amde betu manim say ompese omkoye boy na yie e wo slim na mo sister na mo se da ben mi sam se da ben no mbeko so mo chem se next 2 weeks no mbeko eyen no ompese me ka ho na mo ye den omkoye eyen na mo se me de mi ntumi nko na mo se da bi mi ntumi nka se bi se na me ne be man net no ye den owuye se me nka ho de mo ntumi nye eyen se me kwa me tirim antirim e fi se be boy no kro owuye no mo ka so on kosala ya bonidi e fe na wudu omo ka se be man no onya sala 87.9 Kumasi. Yi mano ti ya ma wakra se omo ka se omo koye yi amano wo slim na me ka se sadia me de mate so maka sadia na mate na me bisa omo se omo koye yi na da be na me side me sa me chie be no omo se be 2 weeks na ma side ma saba na so maka dia mate na omo ka se ye ko so nya me nkwa na me ko omo ne nkwa na ye de ka ona me se omo ne nkwa na ka ona nyina ya sa kwa azaba na omo se da bi nkwa ndo mama na mate na omo se da bi mama nkwa na tena o de me mpene ma nkwa ne de enti ne siri mo ebi se nkwa no mu nim obia wo silim wo me so boy ni minim ne busi nya me nim o sister ne nua fo na mo ha se na me nim o ne siri mo de nkwa no so mu nim obia nkwa sa su santi me mpene ma mo fa nkwa ne de enko na blane city there bi aha de mi se nkwa no me nche me ntumi nhwe nkula no na be ma na no ti na ohwe me no so na efri nche aha de mi ntumi enkwa ne nwo menche na nkwa no kwa mo menche nya de metumi ade ahwom no msi da bi mma me so ase mma me so busiafo eden ya omso metumi ade ahwom kula no enen de omko na msi se me ni mma me ede ebedi hu nkomo ti enwume mma me ba na msi di tu mma me ni sese ni se ti me di tu mma me ni mma msi so maka ba ede obefro ye be ko mo ho no e wa tia ne oni o ma ede akodi nkomo afa nkula no ti me wo hana madam frem sade ntina na ma mba edwuma na msi me ho fa me na me di tu madam ani se na ayodo no papa fo na yede abeka kire me na madam no frem enwumi se me mbla adwuma mu ti me ko ho no na madam no so frem ni wo fa na ibisa ne se na adenti na ofa wo se omode enkran ne yede ko slim na bla ne ka tintiane sa se mi donye den onyi na no frem because of say ono e ba nkran nsem ne dia ono ntumi nye den enkebi na madam no titi da bi of mo yesa no ma anya de esinima titina de ndi na wo penem de enkwan kisinkiti were akonum ti this time me madam ne ka asa na no fa ne ka chense enkwan ne podium mo de mo koda da na me meti na me say na rent na mo so mo yesa because of say
dan na mo hye me so me kosire me no na se nya sada na mo de onkwa no ko dan na mo ba me honum se na de tion se den na mo de onkwa no sike mu ye den koye na sada amanye ti at once na man chinchan so na me frɛ mma fusi ni bisa se na ma fusaleti na wo yesa wa hye na me ni mma mo de onkwa we de onkwa nkitinkiti we kosire ama wo de mpenifo ye den wo nche nti ka wo na to wan ka omra obla no obefa wo man se na nkasa de eye mu ba na ma fa nkwa na ahwo na ne ti na wo yesa no adi tane my den am to there be joy and the one ye ye fi say enkula nkitinkitu we dia na hwan na mo nu wo siribu wo to ma wa hwenya me nim de enkula ye den okosiri mo na stand ka say me to me hwe enkula na am to there be man ka me to me hwe enkula no eye adwuma nti na ma me de akwa ne ye den ebele wo ni sikasem ti na ma me de akwa ne ebele wo ti man ka sa no adi tane ti na me make her say enkwa no papa ne wo mama me nye de enwi te enkwa no munye janka na o de enkwa na eden akwa slim na stand ka cha me sintia ne ono oni mo kwan mama na me ka say unni mo kwan mama no de unni mo kwan mama unni mo kwan baby a edan na obe mo be fa eniema no ano na ya hwan dan na ka cha me say ni nwa be man no ye de onim no na me ti wakasa matina me cut phone na madam ne kacha me say me so le hwe ni mo na me brain side wo me nya abotre e bi kwan po na nkwa no mo mfa mo nye de enkoye me mfa mani nko hunyi na me to de waka ma ye de mate nti e wo mana ma de chi madam kacha me say wa friend on ko kacha ne ma me so frɛ ni nua be ma no e bi sans ampa se mo de nkwa no ko slim na madam ne ti to oni ma me ko ho no na nkwa no ho nkwa no mo fa mo ko slim na mo de nkwa no ko je obi because of some person mo hwɛ say me medu na nkwa no ho na m se there ai ne kai me madam ne kacha me say ono no ma me no se madam no ne ma me nua ne be ma me no ho na konta aha nti omo fo mo ko srem but omo akwaja nkra no wo baabi sana madam ne ka wo bebi sa wo mase na te so odwene wo mo ho aha na madam ne ka sa kire mi ti me pa da kronya dai me ko so ahwe no ma mfra obi anya dai ambo na mane se me ba ho ti me ye se dai bi me de be ba ha se me nko ho no me de aseme because of say nko no so mu ni mo bia wo se mo mo de nko no ko ho no okay eti posti ye nua be me ya wanya ne ba bi kwa woni ne wo masen pacho mienu woni ne wo masen mienu pani ya din fie sen 4 years obenya ni June okay na just 4 years no kro nyanya na ketwa no so nya sen onya 2 years January okay ma na mema oba ni ye penye na be ma ni ye kefu okay enti abrantie no woni no etnai like enfie sen yan sana obefri mo me pacho fan say ye 5 years na ye ko no not 5 years mo ko 5 years no no enti tama wo free mo no na penny no enya sen tama free be man dey August last year August no we oh last year August ya na che say onyanya yenyani na fedi dakra okay August we ni 1 year e dey ne kum no pacho ono akaso di Kenya agent ache so nya agent na say kan minimum be bia ho mefa no so na susu ye ahanti asa didi mo na da kwa kan no na ho me nye den ensusu ye to mo na ne call hospital that time na ye be 12 mo ana boys no mo ye hono de no call hospital so mo call na mo 87.9 ye ne think ese ni bi na ebu na ebie so achok be bia na ho me ye den elfa no so mo kwa mo ka so many so operation say to mu yi ni bae na am ska sento mu yi ni be fie so mo be fie na be na ne kraka so be yanka kraka kronye ska na ne stam so pe bia so no mo na koye operation na extra ne kra no mo ka say o me twa ba ko bi 8 months na mo yi ni ntini na akoye ska sem na odi be fie so di be fie na ye Monday Sunday ni so to your side won ti yiri ye man temo nyina ye ho de amba hono ti ade chinye no mo ye ni mo tena ba ko bi de mo tenta mo ye side mo na koye na mo sorry na pa no oboabo mo omu ti senso na mo de de mo de woro hono mo wie nkwa na me shi de ma me de me hwe ti ti no no wachiro ne boys bi wachiro ti mo ha na mo ba se ba ko ba se o se opeyi mi ku ne hila no nam se aden nto no wan kai je no do ko ti mi soli pie na mu so ma so no mo de ne de
omo de neba na waye mre na omo de beto de mo no pepa no na omo de eni bi ye de emiemiegu nanum eni hila no na omo se omo ma na da ho kakra ye kakra hila hila oche na omo ma ne ye de mu wie na asthma ba so asthma de ne hu je mo sana na onya accident na asthma de ne hu ba ji ana mo so mo na ya be ada ho kakran sa se me kwa me pepa dem ho ade me ho sa se na me ba no so da na nchen ti me ba no sorry na mama adwen ko no so se na ho me ne nya den and sa me ntina ho me ni bi because of say ohome ya sa na ohome ya ejije ote so ohome ti me ya sa na me ntina ho na me ben no ti me ben me de maso akona so na me ntina ho me sa ne sa to na Akoma so na me nti na me de me sa ka ne furu ma me hu hwiri na on sada na so show bi so onye gate nya den emma ya gate pa no mo abonte omo ye gate na na me ko ka so mo me sha de ma me so mo ba no so dia ye die me frɛ na kwanta na me nya den me nkan aje se sa bra no kra na we koso wonte ne home wodo nsaka ne funu ma wonte hwe no na won frɛ busuani bia lata na me nya frɛ bia me di ka kyerɛ nipa na oye gate na ma ye ne so me sha de ma me so no so ba no be so no wa ja no na se me nya den me nkan kyerɛ dia ye die na me from na me ka kyerɛ me se seni so mo ba ye no bla bi kwa di kan ti ye frɛ no so me hwe so no kwa be po san to sa ban bi so de so na bi so na okoko ma Tamu ye bia na se da bi dia ye die oya de okọ ne sen enti wo se be na your friends en awudu enti awudu wuto wo nine so wa dem ho na da mpa no so ono when you feel saying pa mo 21 years when you 21 years da ben mi yan wo yi awe mu and na 21 years na be me wuto wo nine so wukru ni wunya so onye ho ade to boyfriend wu nyina na wonne no na wadam ho a wo hwe nanim en wo kwa nketenkete dabi tama me kwa mas mente se na home ne eye you know ense no wo kwa no aha tam de na nyani gusu de na nyani gusu bai na home ne wo se tima se na mso no na timi ko ka kire o mo to mo bai na mo be hwe no na mo se dabi o mo ne ko hospital na doctor na nkasa akọ but owu wo fia na okowu fia e ode mo hono ma na ne baketwa no so da ne nchen atam no ne nya ne kiton ne ma me hu say na ekoso sa kwa no so no ot na mpa no so na me ka say na kiton so bo sorry no so sorry when so na ka say na the one power that's why one so ti me ko fa kiton na mama adwenye de ekọ papa so na adan na sometime na omo so ni mu woni awudu abusuafo entamo ye kama montamogo na woni omo nua no relationship no na omo ntia like they were not against omo ntia what's my question I say me say woni awudu asetena na motie no na abusuafo no epene so no omo pene so enti adan na time ensuo no to ye na yiri ye no akoboa nkrofo am o mapepa wo mu fie na ye kukuru no de ne ba ye no like one fafo na afrebusuani bi ase bia situation say na awudu akom ana mpacho sare na kadi ken sipen no sorry ye bai ne ni tsa ne be ye sare asa ne ni tsa bibi se ne besi enti ofim no ede na ekosi biem Pacho film na in the hospital mba am ka say we film no na am den beto dem na busuani ka ho na am den ko hospital no amoma na kontan na baye ene asomo oni omu ye adwuma na baye ba hatam na ni nwa kon mu nyam baye ene ya from no mo so ni sister penini wo baby na mo friend so ye dey e bo na manne ti echi no me kro am ka say twene ni kwan se me wo ho no me nko mma mo fie ho no tata na mma me so yeso ye mma me mo benye na mma me ni okwechi ma na mo ti ka o se me ko mma me na me si de mma me na me tena wa ko se fo ni bi si ye dey e baye on ba na m ka se me nko mma me ho no ni kwan se me ye dey me wo ho no enti wo free mu nyina wo nkwa na ada dem wo na nkura no wo nsuro pacha de ye ne wo akokoduro wo free mu be ma wo ne ti a wo free mu wo dem wo nani ha nyina wo ne wo free mu no wo nsuro well senya wo se wo na ye ni bibi dia na wo be suro senya ne saman be ba be hunahuna na se oto ne konso na free mu dia bata kokoduro de no kwase mu wo bi 21 years say 20 years
we last year tina was 20 years. Ti woni na net dan kromua for 5 years no. Oh. And yes woni na tina yes wo. Say wo 21 years na 5 years ya. Na chesa woni ntra na won fie san. 15 years. 16 and because of me 16 years. When in the age of 16 years. Oh, now of course na we share juma na we jaye. But na me go school. We share no. Now of course school. Now GHS and SHS. GHS. Saying GHS 2. GHS 2. And I dis share no so ya juma be sa bre no. No ya da same. No ya da same juma. Into we share no the boss one na hu say no ye change school no. Akoma FM. So when 87.9 Kumasi. We would you say answer won yema no wajai school? Me who na mo say me net na be 1 year time na me de bani. But when you GHS and now the nyemo ye. Enti yehwe woni ne tnai woni ne wo mamienu ansa na be meyi e ba be free mu ni wo achi wo ka asem bi na wo say abusua ne se omo be ma wo be ma e wo fie ho na waware no. Patran omo so mama ni nya ma wano so ma me mani abre. Omo mama ni nya ba ko ejana na emu ade awal na mama. Why mo ne kan ye? Pacho ebusuafo ne papa. Akoma FM. Be ma ne papa for mu kwa setena because time be ma no wu ye ne se na won so wa wo 40 ase. Enti wa wo fu oni mu se woni be ma no enete. Good. Enti anya dan ya se be ma woni ne tie wona tena for 5 years ene na wo mienu. Anya dan ya wo wu ye no wo ma me no papa no abusuafo bi beba. Enti sa decision no a awudu abusua ka say ye ma wo nkọ ba bia enu nti no ye bema obema foforo wo fi ho na wawade na wabusuafo ti mo ma me no papa ti mo obi agi tumu say okay ye bayi ebe san ware wo fi ho me pacho na me ma me ti ho ba me papa kasa di onu woni hia o wonu krom to mo ye say sadia o mo papa sase nye den enti na mo ye bia o de be na me mfro mo nye den o mo de mo number be ja audu no ofa bi ni yan from onye den enkantrom nti mma me so papa am say ya nya because of them papa no so onye so fun ti na obi amfa mo ya bi nye den ankoma mo mumu free ne pa cho ye free ho oh okay nti mo anya na wo no si ebenya papa si nya papa say wo na wo do ho na wo kọ ware fie ho asem a wo mo kan ye no na opene so 87.9 Kumasi. Enyo mo mu aye wo ho no. Wunu sa ba ma kro na na yesi ye de wo koma no awade no. Esi awudu anan no. No mo se die nti na o mo ma wo sa ba ma na awade de esi awudu anan. Amo se enamo nkra ne nti. Enamo nkra ne nti sen. Enkra na se bia o metumi aye de ahya nkra no. No mo be hwe nkra no agise ye ma ba ma wade sa awudu no ankasa no onye obi a oye ho ade. So wo ye wo ho ade de a yes wo ye ho ade na eminim se sometimes mate but minim sa na tia yes ukọ wade wo fie bi mu ne ehwe na be ma no kra hwe oyi a wuni odi wachi ana wuni bi okra itibidu no kopi so ewo ho enti de mete ye no kra ho aha enti sanka wa ye ho ade empo ene ye kasa bi a enkoda no wudu o mko ware be ma foforo bi a se ni sei be ma sa be ma ne ye ho ade a enkura no be kwa akoye sa be ma ne de a because wudu anya ho ade nti ne ye be ma busuani be ma ware wa ye ho ade na enkura na be ye de a onye ho ade ti force we wo mu se ye ma be ma wade wo fie ho ne sei Pacha sana mo so mekan. Ndina wo mpene so. Okay. Meba wo so, don't worry. Me pacha awudu sister wa ha asam no fa ne ho kase pa. Enti ato yensa frɛ no. Ama ono so aba ote ha ya wo beyi na no na me pese ye tensem bi anse ansa na yakɔ awudu a wanya no ba bi kro no. Faustina ne mpene a wone ne tena ye emfie numu a wanya no ba bi kro no. Na ye muye ye no wie ya na sa wudu free mu no na abusuafo no boa wo enkra ne mienu hwem bi we ba no ama kakra Pacha nkwa ne na eba ketwa no na wo menchen penne no wo ne se wa ne nchen ne se wa ben enti ne wo so wo ne se wa yi wo ka so wo ne se wa no nchen ya so wo ba bi
and this I'm so make us say there wouldn't was one problem. Obanis way because what hey ya to be crab when it didn't see where you're to hey. So I say good. And to penny dear, I would win no one say one what that. Oh, we cry one in a net here. Good. Oh, take one pen and never. Now, what can say wound to me and shake it one into 1 month year no. Na who could dip na? Ah, there be a dear Juma. Yes, yeah, The patcho. Casan to Mudaka San Patcho, Menya. No more, we Juma. Na, oh, mammy, new way Bianca, bet to me, Akodana Kojano. Patcho, mammy, yeah, you are point, you was school. Miss Minya kept riding, I come home. Not as a home so, and where you? Nti na chese baby abasa dia kwa na ko ye awudu abusuam ti wo de ne koma hwan patroness one nam de ne ko ho no okay no ka so no nti me fa ne penya den enji akra nti abusuafo mmerem ena omo ba mu na omo te ase ena wo de ne ma no okay nti ho no na wo beti say na wo de ne ma no edi science a wo te se de akoda no kosirim 87.9 Kumasi that was 31st morning 31st December mo the etwa ya 2022 ya na me dia kwa no mo nti ye wura new year we am na omo bai wusiafo no bai se omo som koye awudu eyiye wosilim na me tse omo se omo ye kwa omo de nkwa no be den ebe ka ho akọ no na me bi tab se yin na ye kwa ni asaba na omo se da bi nkwa no omo betina omo esilim no se da bi omo ne wan na etina wosirim omo se omo nana awudu maame anka so 87.9 ne awudu maame nua ana awudu maame ne maame nua okay papa ketwa no mo so ewo ho okay enti wo tumi kwa yie ni bi na be yen ne yanya anko because of said dan omo sham so ye be kono dan na nu na me meti se mo de nkwa ne ye den ekosilim no ada omo hye se omo be ye yie no na mo nyina makọ no eto mo ka se days ni ye yie no eto mo ba ye no omo de betu omenim okay odi meba enti but odi akura ne kwa na wo ta akwasra no Pacha Debbie, my friend sister, no, go to catch him say, with your quantum. Now what you be a day, Mimla Mesha Cron, you mate. See me come Monday, near Juma. I'm my friend sister, no, I couldn't catch us Monday crying engagement. Remember how I day, I be shark cron. I stand a catch him say, and my member is because I may buy on my crown whom you are better day. Oh, David, I can't better. But now I saw soon. Obesu. Me akra no nimme meba o de meba so enti menta anko sra wo ba no be na wo tumi ensem wo kono se wo so a wo krokro no a no wa doje se wo ne se de etie bia no eye wo ba eni nti me kwa na se me ne ti wo no me doje na me kwa fa we bra kra de se wo daada no no adodo na wo ko because se wo de wo ba so be kwa akomo obie na unko ho kra wa bra enye a plane e na wo de kwa hwa kra ne de it's neither here nor there akwa no won che na ade no koe eni akosra no obesu but wo maame we je ne ba wo ba no still I was out me kosra no na akwa no so hu se maame nie because wo sha akwa no wo so asa minti me wo ye medan me ba wanya 2-3 years ka chen se me fa ne mawo fa ne kwasha ba bia no because 2-3 years no se okoko di mfie be edu na ya onim wo maame no onim ne woni natena no nti owosa madale love ne de ma won de one natena no but so as a mother ne de onimo nti ne de onima nsem maame nie ti me ba 2-3 years I just wanya 7-10 years de wanye na mfiri me nsem me brei so what you say nti wasa wutumi kokohwe no at least ade no otua no fo ano nti odi no koye no edi na science a na hwan so na ka cho se de akra no kosirim me pa cho me madam na ti say me ka cho ne say omuso mo de eye ni ye de ekosi no omuso mo de nkwa ne be ye de ebetina sirim na madam ko sadia o fe no wo fa na bi san say ya nka nti o fe no wo fa na mi sunu wo hobi nti o fe no wo fa na say nkwa ndi o mo de o mo ko makodu dadaada yeah okay but woni say ya se yakwa ye ne dia de nkura ne be ko bi but wan ko bi sa se no kura na sa enye no kure
Okay. You grow farm with Jadron American for the Ama when every year, Mamonsa and Kabi, would dear Ubedi, Oda, Wobeda, when 9 will say it to treating now Ebeko, Sanso and Waba, coffee chira, what yao, or ban if it's crow and sissy or bar or noa when yan men or pause. Nanso so, a bear, Bosumi and son 90 when yan and men says that Obi Cross, the Abanoaje, Park and Aboso, or Semen, won't call. Asasia by one tijai me patroni nyina de obenom eye grow farm ojadura ebetumi aboa wo pa adrei eye comment award no Gianna Dr. Grofine wogie Shannon son sawoko kanshi drag lane Mr. Eba Kwalenak Ashton room smart ebo boase Fred Mens Apidan Pure Leaf chemical ne eba show PMO ubetumi enye bi bomodi na Fred Dr. Grofine e was 0244 596532 0244 596532 Rocket Clinic Limited Pakum capsules abedum Ghana mema yenie we ya bema no abo da bridge bogom Mr. Wada we ya eye Pakum capsule Genicure 442 oba e waje nsrepi aje mpateku wo so de ne Genicure 442 no nom na ema akosu kumemu no enye clean na ehwanya rese na enye tiridi then capsules so de obi odwonso na yase ne ya odwonso na yase ye ne say dide odwonso wi ya enche na say odwonso no obekoko na so ho wo de eye vent capsules medfagin capsules de mu amu ye adwumade pa no mo de no carpenters contractors no mo amaka mo de eye medfagin boa ma mo je de afrisane ye ni pedua mu oto aseji wi fa na mro mu kwesi form eye yade a eya na so de de siatica Mr. Wada insomnia da na dwa wuntumi arthritis wo de eye medfagin ya Rocket Clinic Limited ya wonom ewo Kumase Alababo abo station no Penisiko house edi hwani mo no wo mo ene de baye se wo pa bi akwa ba afuma se shomu enro papa yi enya na bomodi ana fra ye no 0248 885040 0248 885040 ma fo se na memo ha na boko awade anasa asamwa you Faustina kan ye ena ate awagu so enwa eni aye dwe like I said you kan ye nyina woboa no no 87.9 Kumasi. Okay eni na aye dwe pa me wonim no so ne hwan me patros minim ne say ni menua de odi mechi enete oh okay na edien ena esi ewo wo ene ababa we nche after se wonua be ma no ewudu efrimo me patro ade a esi wo yentem no me wo ho menua no wu ya ye bibia wie ye me wo ho no mo be 1 month na for still frame say akola na ekuta no person de akra na bre Akoma 87.9 Kumasi. ana me say akola ba akopɛ no na ekuta wa ho tete o obi a wo 10 ye nhye no so ye adwuma hwɛ ne ba na akola ba akopɛ na ekuta na me maje ba akopɛ ba akono still ba akono ekuta no ama ho tete o wa asɛm o ya wo ka de me dwene ho amenti ase okay ntu person de akra na bre me no se na me so person de akra nya abotre me ya me baba ba je akwala no nso me ye muduro ne zonkom de kochima nti me ni fie na me kochima me be nwumbre be 78 na fasti wo me 87.9 Kumasi. me be hu no na me bisa me nua ba ko se na hwan na da hoi na o se fasti na me se adan no so fiti ewie ni nyina na fasti di akola na ba se oba beja no wa ha na wakọ na me frɛ wukunu na wukunu se ma menje akola no nti me ma ne ntena se no ntwen o ti me ba no da ho manya ne no ti ahomache na osori na se ma afise mi ko na me se wo kwa hin wo se mi ko fie akola ne nie na me se da bi akola na wo mso ye me ba nso mi nti menje no e wo se abusua bem na adanse Akoma na magia akola de fa akola no ko semre no so a me ya me baba ba gi akola no to okoye me wo hwa no so aso frem se ma fu senti akola no wo mbeje no na me se meba wo de nya abotre nti na me wo fa nso kwa akra nti me na me wo fa kasa ya na me wo fa so nya abotre me ba ya be kwa akwaji akola no na me si yo me wo ho no mo na me wo fa ba ya o frame na m so ye beko nti mo me ye ne Saturday nti me wo ho no boys na o mo ban me nua no wo ho no na
about 3 days na ba ko frem no sister fu say na me lampo ada 87.9 was say one beje malikia esu ebeku akwala no na me say akwala keto na woni mu hwe na e den na esu ebeku no was say first the da akwala no akwala ne da be 8 to 9 no we page akwala no ko this ahomache eni edi moto de ne be ba abesi na me say nti sa de we nti na o prese membeje akwala no na udu wuye no wanya da sen na osa so fa mema e wa udu echi na boys ne say jakura ye nwanwo ye ni mad konti a first wo ye sa na msi yo mate nti ho na me frɛ me wa se wo fa say na boys na 87.9 kuma dia me yanko ji akwala Akoma FM no ni 87.9 wona me fa afo na me frɛ se first wo wen wo se me wa akrata na msi yo na sa de abra yaba si ye ba beji akwala no na obae nam so wa ba o maame amane wo se da bi me maame ma mbɔ na amane kura enya hwe nam se tena se me ba na me am solo ko maame no ho ofie na me kokɔ friend first maame bra na asanwa aba na first maame no so bae boys ni nyina ho me wo fa ho nam se first maame di abanie first di akola ne tata me se me beje akola no nti me wo fa fo nso aba ti enu nti ne aba se ye ba beti akola no na boys ne se first akola ba ko pewe ana wo se omonje akola ba ko pewe wunti menhye no na me se bosome le ma first ska minua no mienu na o ma aka no o mu ye adwuma nti awdu wu ya na me bo mo bo se me ntimi fa first asam sa so nka me de on chese panyin wo me ho a me hye no nti boso no o mu make sure so me ma first 3 million to o mu digi ska ne boma na o mu de ama me kunu na me kunu de akwa akoma no omo digi scanner na omo de ama me kunu na me kunu de akwa akoma no na still 3 million wo se enso me nua no so wu ya ya ado ya bibia ska enya nyina 1000 kura man ye mfrim esa na akola ni ti na mpaja ni nia na me se je akola ni ti wo de be 87.9 Kumasi me se ye adwuma wo so ni me nua ne te no wo anya adwuma da nti wo fele so be so ade wo wapempe oba ka asem wo ese ma na yeye nyina echi no mempa aba ye ba ya beti akola no na ne ma Mr. First nti akola ba ko pewe ana wo de ne ma wakuma se wunti me sha akola no oh kikirikiriki no kwasesa akola ne ne ma nyina baaye akola no onime nti me kunu twi moto nti me kwatena moto no so na boys ne de akola no be hye menim akola no sha ne ma me na wo su na wo twi ne mu o preso obekwa akoso no mu ana ne ma Mr. First nti akola yisu a yesu nti anya wa homete so obeka te dia sister fa me ba na ma me na me sa so nso ne damie no o ka cha ne ma me sa ha ya bontere me mpe crown me mpe sa obe me crown bia wa ha sei na me anum ko ma me so bo ni dede pa boys ne kura mpo na omo bo fosia ma na num nyina afiri moja me kunu mia me ne me kunu na sa skopa o ma cho so mu njai na omo ya na obepra obesa so de ha ofoforo asa so aba na owo de wo ma wo se wonti me hye omo ebusuafo no so firi semba omo de beto mani me ka to omo se mintimi so omo bra wan kasa ho no omo fa beto wanim omo ba ho no mo no omo beji krom ha na woche wantimi ankasa bia ma me nkọ ho no mo konko chia omo ko mo ma akwa aba 87.9 wan bamba mo akwa aba wan to so omo ekira kwan na nde omo kwa wo fra me se wo ma na me se wo ma na omo de omo ko nti no asemo ya ubisa me no mini asem bia ho no ma me ka cho busuafo de nkola no kodadada je so omo ba ya no wantimi amba mo akwa aba first bia na no wo fon no so a se minim se wunim nyansa saa nka wo nyansa ka nkola kitinkiti o de obemba ban se ye fo mu nkosirem na me se mimi nim nyansa me so wunim nyansa na me so wo a wo mba wo so wuntimi nso omo wo ba furu moto ni aba besi wa ahomache me so me pese ni jaya wale na me kokoti na fie moto na ofuru no eya me fe na me so me ma mfa me mfuru bi nti nkola me ntimi nso omo nti na me se ye mfa omu nkosirem no me ma ne de omo papa oho be so omo ade nti edidi atama wudi se ma ka akireo medikan ya ka akireo dada se sam de fa so de na anya yi a me de be fa fom na me se fa mfinfin na o de fa mfinfin a na be boa wo ewa na o ka telefone on frɛ me biem me so me fa no ho biem e na obi ate ne baby ene se yade atwe aba hai oh okay yo na mama mi sa wo say
omo ba penny no awoka say na owo ho no bre omo di akra ne bre wo no no wadi mfie sen omo de bre me no 1.5 no 1.5 no 2 years na over 2 years tu kwa ase na me osawaba na me te akwala no na me de ni free ho na me kwa ase me kwa ase nyankopon ya adoma next month ya sha fast na ase a menya 2 years nti akwala no ba me nche na onya 2 years die nti na wote no na me te no ya de akwala no to me maame me nua no de akwala no to me maame me to me maame wu ntem nti me nua no so na 7 years ya ka chire krampo no me maame wu ye no 3 years na de ka chire di ne no no 5 years ansa na audu na akasa no 7 years okay ti me na me titi o mu nyina tu ma me wu na titi wo mu nyina ene nde obi anya be me nua no na anu ya na obi awie ss nti me na me titi wo mu a ba ko wie keti ya na ba ko nso wie ajosoman nti no odi akola no to me ma me na esa ma nya do ama akwala no nti me nua no kokasai so amfa akwala no mam na me tete no na first want me tete ba akwala no so bedi me nche ade na hu no first hu no se on to me tete ba Akoma 87.9 Kumasi akra wanya sen me fan say 1.5 years Samuel 5 star no akra wanya sen ya man 5 star nyina no be man no krampo oba me be man no krampo oba me nche no so hyewachi no hu drink obebo wo saa ope eno ano mo de tete ba be man no oba me nche no hu akola na pencil krampa no ho nso nyame dua suru wisa fam wisa ne na sefo na me de keka ho eno na me de sana na oye kama oba me nche Saturday 1 month 87.9 okay so I kama first me bisa bra wodi wo ba pani no ekoma afuse na so one ne ntina na wawo ketwa no no na mawo de nta ma akwa no kodi ho na wawo wodi akra ne koma wakuma no na wawo second born na mawo odi akra ne bra me no na won wo ya kire se me papa wuye me papa wuye no ada yakoye papa ne 40 days e wo sirem yakoye papa ne 40 days e wo sirem sada na me nua na awudu ne frɛ me ka kire me se sister for siawo nti o ka se for siawo no basada no so na sabra na akra no wo ho dada no wa me nchen no ni ho estam no kan no ni ho de nta ma boy ni akra no koye ne se me wo na kitwa me wo penini achi ntem ho nti me wo ye penini nyase no na nti na me lead penini nyase ya sa na abewo ketwa do penini no 1 year 7 months or 2 years na me de wo na chi no nti me wo ye na be ma ne se akwa ni so nti sa de o ma penini na ye de 7 months de ne no so asa me ka so be ka sa wo na chi no na akwa ni wo be 9 months na se 8 na wunyin sign na chi se me wo ye Akoma FM 87.9 Kumasi we na penini ko 2 years nti kitwa na me wo me onya 2 months na mo de penini ye de ekoma sister ni se bana me ne wo no ka cha awdu no ka cha me se o mama de penini na de akoma na sister ti kitwa ni mu twinya no ye de wakofo na aba ti mi kwa na me penini no ti nkwa no mo fo mo gede enko baby yo ne sister ncha oni obi aye de enche na ompene no na wo hwa wo betumi ahwe wo mu mienu nyina na me want me nye sada like me banko di obi nti na me kwa nya sa akoma ne so amfa akwa nye de enko ade no wo bigu baby a wo banko di obi nche da be nya sa ba na ya sa akoma ne nye de 87.9 so ne kwa ne wo mana because so my am come pressure and so my uncle ne kwa sha akula no ti ya kwa ne kwa sro mo na ya sa face da me de call sister we mo wa chi ansa me de ko hu wo ni ade kwa sha penino ti ya kwa sho ne tina akura che kakra ti che na ye sa ye ko na ti da bi mo ya fa akwa ne de enko no ti da bi ti no no kwa mpese na me kwa me kwa na me ntumi enko na me su na e kan se bena me na me ne wo ne e ka chen sister ne se mi su mi se me nye de me nko di sa akwa ne ka no no sister ne ka chen se ye nko na akwa no oni baby wo ne nchen akwa ne nko baby ya no ko school ti Akoma FM odi penini ko ma no unu se de wo si ne penini tia no ekoyie like o hweyie enu nti na ma na wo pese wo de ketwa no so sai ko ma no no ko hwe penini yie odi oto ayo sa no
and I'm cried there be or hand my catch him and sorry the uncle fire come no so sin time there be me patch say what the penny no call and what you say no call I can't the be man dinner call no call okay ti be man dia kra no call no won say like oshakora ni ye kama ya call there no okay me da say enti ma yenhwe be man wu ye no awudu wu ye no edi science na Akoma FM pressure be say who be so sande ketua no koma wo mo me patcho awudu ye no edi be say na ko be say 4 months if I 3 months and I say if I say by 3 months oh ye no be 2 months pepe na wo sha ase adekronti e ba asa no sister ma me patcho adekronti e ba asa no me mekuma ba oye hairdresser ni wapon no ho no abie ni shop nti akra na ba ya na ne nyina tete dem ho no mo no ana o se mafu amofra me mafu se first me pesa me mfa ne nkoma adwuma mu ho sade e be ya obesua adwuma no ana me su so waka dia e ya sempa akra ne kuta first no akra ne kuta first no me se first ye adwuma first so no ofele se odi ade be ti me ba otobo enukra me ba ho akwa adwuma me ba enukra de waka dada nti dia me ba first eye awudu abusua no ankasa so na sai ka che wo se brane ye nkyere wadwuma awudu nua me mekuma ba omo ana na kyere wo just wo kra de we wankotua sika bia eno ansa brane ye nkyere wadwuma because waba ye busuam aba ba wo ho okay ye hwe Akoma na FM wuja akora ne ho man patcho dio kana dio boy every say me and wuja akora ne ho adansefo wo mbebre wuja ye be fa adansefo mo numbers wa ho enti sa wo ka me mpese ade de bia me ka che wo mo ba ha ne se wo ba wo ka de wo ye no waka mbo ne awudi ye na sa ye fre wo bi sesi anya fe na na ba yi hu ano eno na mema won kasa ne because wuni ma ka wo kai enti ye ba be fre bi nso Ismail fre bi enti kanokure na ewo mu no na ye hu die enti ya na wo yesa me se bisa wo bi Akoma FM na wutumi ja akoda ne ho deda no epie because ye hu no bi da na say me kan bi club girl wa ko nyame ama na akoda so an ho fe wo Nigeria say and they wo kunu no ma kra yi tramo ennom ye se be ya akra ne betumi ada na ho no watumi akọ klabe akọ party oban ni wa ma akra no mia me fie kra bi si wo de ma akra ne broso akra ne dan no fa mu wi mahu bi de me bisa wo no se me pesa dance ni be ebeye na afi na obeka ntika no kra no fa kire me preko na wuja akoda no anya aboso me no anya fie se Akoma FM 87.9 Kumasi nya sa 2 years no a o kan 2 years enti no wo sem person no aka one year on 8 2 years in the on January enti na we 1 year one and with the me fan 1.5 na uja ne ho epie abonten de dano me patcho no me mpie nja no ho enkwa abonten because I say I that could be and I me ja akra no wo ho no na me kwa me wo ye can say baby ya wo no no information center bi wo ho no ni ye wo ho no nti na madam I den me dim asma ya bibi wadwuma mu nti na madam FM 87.9 Kumasi ti me omo hwehwe no me hu omo nti na me matete omo tobo na nsem no de wo kan menti ase me say we did da akoda no me paso na wada na abo be sen if I say be 8 mo anaju 8 na anaju 8 de wusue no ho adwuma de wase be ye washia na se be catch me adwuma mu na me kan okay enti anaju 8 no okohene na me wo fie no bibia yete no sa mantem a wa na me wo na okoye dan the patch there bi na me nya bibia na me nya obi na eji no we di nkomo woni why na di nkomo na woni ni gina ho di nkomo ma ne bo bere ben ono ko na be yima nipa na me ni gina we di nkomo na be ka chere se me madam ye den hwehwe me ampa so na me ni gina na me hu se me ka chere se me hu se madam ra ye den aba be twem tatam no ne blana sister emma kutene ka dance phone bi ma me na commentary wo ho enti ya ye ne pepa me pa dance phone bi a omo betumi aka kire me se ampa na de obedi dance kuru mo so
eni ana me di agrada ana me hu say woni me pa dance kurumu me pa dance genio frebi mama ma fu say ka no na be ma ne kita akola no omuti akwana asori a frebi mama omuso mo kwa na Akoma FM 87.9 Kumasi akwana so bo be ma no kwa so ampa na mu be hia me e wo sa me ya America ne be na mini be ma ne gina na enti woni be ma ne gina ho edi nkomo be don hwere sen don hwere ya ka don hwere a what ya say hours woni ne gina ho di nkomo hours sen efa na ko be 2 hours na edi nkomo nko ena obi a wo boyfriend na wuo encheye na waja wo baketwa na wade edi nkomo nko na ne sa brantie ni dia mutumi gina mo nan so kura nantu a modi kodi soja Akoma FM 87.9 wabra waja baketwa wo dem me fa cho sabe manana mini ni gina ho no no onne me madam nyina na wo bebia ya dwuma mu ho no no ntia o mo ba ho no abe ambetina ho anom ne ye den edu nkomo ti sabe man no no ye den epeme ohun nti no so tete nsem bi se tete me madam no de me ye den epie ekoma mema ye den ejiska wabla o se hwan na de wo koma mema emu o mo wabre wo agisika omo de me like me madam no ya de amoye one hwan mo na ye me kuma ne ba no bokuma ne ba ai yo yitre no okosu adwuma one ai adwuma odi omudi no nti wo kuma ne ba no akwala no oh me ba cho me ba mo mi akwa kuma ne so hello yeah me mo ha ya ma jaru na de say nta na mi adumo yo jaru asamu a me ba bi sawoi wo ye kramoni ana wo ye Christian Acha am Christian. Wo ye Christian. Yo. Enti hwawunya nkrompon wo hata soro no anim. Me pedas kurumu. Because Bible mu 10 commandments na dance kurumu wo mu ohunu. Wo se me ni wo yonko ho adance kurumu e wo 10 commandments ni. Enti pese wo betwa ntro. Adie na wahu e wo fuse na ya kan say Faustina ho. Faustina ehun die nsem fi mama one ne ba ne titiriu one ne ba na sem na me pacho wa ne mpacho ne mba no mu yetu ne ba no de awudu free mu no na one ne tie ba ko de so one ne se ne kuma ne tie ketuwa no ketuwa no okay ketuwa ne de yesi nkunya o mu ese ye fan se ketuwa no Faustina Nankasa FM phones ebe ka kire me say odi akwa no Akoma audu sister one de minimum dada but ye pe ade bi wo ha mate say na first timi ja akoda yi ho wodi kanu na wapie na wakona baby eno na me pese mi ho say wa wuru bia na pacho uti mitie baako pedie na mini hu se omu jai akwa no to hasi oja akwa no to dem I say boys na omu ben ye no omu kwa ba mu baako na kofa akwa no fu dem na dia sa na omu I say omu gombo na mu ka say omu ko so akwa no nsu inside no baako kofa akwa no na first inside o so I say omu pie abontini ho no na omu hu say first na ni boy bi ejina abontini ho tiano kwa ma boy na ba ku gufu e fe no lampo ama ni gufu pa senka obejina so kwa dia bono na oja e ba cho dia kwa ni mana naju ajinaju family wa na bobe 12 something more to 1 anaju 12 to 1 to yes 12 something to 1 yeah that time ni nti boy ba o mo tu kwa na ko tie no so nti ba ohu wo mo no no odoji ana ben me ka se mi se lampo onipa na ni boy bi se container no so when omo da akwa no ma no okay enu nti wo de enu de wuhuni but said bi ba kire dia enu de wan fa wani ehunu bebrebe boys me ka kire me ba ndi me fa na ni okay ana onu anga sakura bono de me di na ni hu ni physical ni se moto free baby ebe si no mi bisa no no nkasa street for si no mi bisa no nkasa me friend bisa no so o ho dia ndi
Mianam Chen. Who some motor no besino and no ahemache. Anaju 11 o'clock. I'm in the Cotadia. Oh, anymore. Emma, many baby and I'm a friend of boosted or Ayaka. And I talk about your stone. I don't have mom catching there. For see, I have a thing as motor. You can't even know. And I'm evening. If you put out in the year, maybe I was into many percent of who pack the motor no betino. See, now we turn the motor no atrium. I quite to add and I'll go for community. And in a body supply, gimmick a clown about you. You know, different mood dwells in it. I'm okay. There is no coincidence and a banana and fish and a quanoso. And besides, for see, now, I say, one could be, and I'm saying, I know it's international. Since you call the Rami, and I'm the baby, so and a friend, you know, so meeting Sia, that's in the Sia. And I say, I'm a friend, and I'm saying, nothing, going, and I'll catch him say, or call, or P, and I'm seeing you, and a fun way, and I'll catch him that one, I'm dear. Now, Bangla Jack, to Bandiao. If you see a okay, then I will be free. Maybe I will say, won't be free, and I'll say, I won't be free. And I'm doing the free, Damati. And I'm a class at home, I'm seeing Mati. So, I won't be free, and I can catch him to be free there. Mati. Me pacho, Jina Sumame. Firstly, me pacho, a branch in the Jina Sono, as someone walk-ano, a Yanokrana will chantro. Mampacho and a crystal home sending its motor. Yet motors and I'm quite an its motors. And young woman, I'll come. I don't go patrol. Let me it's motor. Joe, I don't want to me patrol, say a bisana some way, mamma say. We be son and son a banner were heno, was sit while me patrol for still have bisana mammy. Yes. Yes. If I say, I can know him. I'll look at him going. Miss so would you remember I'm dear on? I'm dear. Only I will be found dear. Someone if you have time and I'm dear, what me do? I can kutai. I'm dear. I say, baby. I can not know anything. Okay, I'm going to be done. I'm point you man or the whom you know. Come on, the whom you and you hear me. I let me go. No boy, you know. I am point around saying, nay, 8 and I'm just let me make one talk with I'm assuming maybe. Maybe yet I'll just mamma saw Pata did the Eddie P. And be a more Jumamuna Monpoint, Madam or Pata or Madam, who call you or no, who call you or no, not tired, the brother, who before what are the Madam? Aha, Madam, no one PA. Now they won't in a hope. I'm just one in a hope. Bow when I'm crazy. Maybe also what on in a buy, no, also what I'm not so so. I buy ye, who no, dear Madam, no. Tobu, I say, my young send me some question with me, Pacho. Who say you can send me say, what catch an ubi son, no say, and now or babano, or catch on someone your day. Pacho, and also what I and the man can be beer. Firstly, Casamira. At times, when me and Casamira in the rest oh, and I will know because me kunina only at the baby no. My colleague and the time man and I will see myself. At times, me come to quiet in the game money. At times, you know, again, when we are me a high in one man is coming to the boom, as I say. For see or but don't you boom say for see one boom the son say and I'm this boy is no more say now get on by almost on by so with me a cool dino inside so now outside no unlock into me imagine say inside or local there we can show but outside no the padlock too it is our padlock not a padlock moon into boom maintaining can I'm say and ko ono anga sa kwa po mabe bisa several say e ba ha bia me beto no e bi wa me timi do bombe 11 o'clock 11:30 12 and timi ba ho am e hwe say wada because send ni kunu no ni tu kwa po timi bisa me ya say wada no ntina ya me so me ya sa timi bisa say ntini ntem bia o that bia o ye bia ma no say sie the catcher sa okay so
But on can someone to two. Enti sɛ wokɔ tete hɔ a yɛ wo hunu sɛ akodaa ne nkoa dada mu hɔ anaasɛ akodaa ne ni hɔ maame ne ni hɔ maame ne ni hɔ akwa ne hɔ and there obi any inside but first one is saa baako pɛ na boys me fa akwa ne bɔ mo de kohyia no emi na no ɛno nkoa by say me kwa hwehwɛ no sɛ obi wɔ inside there obi ni hɔ so I love no so obeye idea bi say o inside a also light nti so pie kwa pa o say light ni so so bɛka sɛ nipa sɛ ti bɔ mu ne nti obi anka na homate ne bebi sa bɛs na mo sɛ homate ne ɔde ba bɛda okay nti ne kasa mi sɛ na one sɛ na kasa kyerɛ na ɛna sɛ wate mate na mi sɛ ɔmbrɛ na mbrɛ no hasi kakra na ewiase no kakra na ɛde kɔ medase sɛ wo nso ama me anya hunumu kakra adana fosti adana wo madam a wusua adwuma wɔ ne hɔ ka kyerɛ wo sɛ bra ne bɛfo ataade brɛ no no wɔn mfa nhyɛ no wɔn mfa mpie saa brɛ no nso kɔ he so ne na pie yɛ Dabi pa chanyam ne nekɔ na ne na yɛ dan ɛno me ba be ya tare no kɔma no wadwuma mu wɔ enti wɔn na ɛkeka sɛ madam no ɛde mo ma mɛɛma no wagye sika madam nankasa de meka ne sɛ ɔmo ankasa no ɔmo ne nani nhye wɔ area na yɛ wɔ mo afi sɛ madam no ɔne boy bi date ɔne like ɔyɛ informant wɔn ɔne police for na yɛ adwuma nti ɔmo area na madam na me ne nante de ɔmo nyɛ dɛ ɔmo ne nani nhye dada nti ɔmo so mo ka ho because ɔsɛ madam no ɔyɛ premaini na me kɔ ɔmo ne sɛ adwuma no ɔyɛ dɛn ɔkyerɛ me ɔkyerɛ di adwuma ɔmo nim sɛ ɔmo de detective adwuma no ɔmo nim sɛ adwuma no ɔmo de yɛ ɔkyerɛ premier adwuma na ɔkyerɛ detective adwuma sɛ me yɛ adwuma bai ɔmo madam no ta bo ha do Saturday Sunday de ɔmo bɛ adwuma fasi ɔmo bɛ adwuma yɛ na yɛ hwɛ adwuma mu na wo gya akra no wo pia bɔnten patro me dede na mo kan de no kra sɛ me gya akra no bai me pie gya akra no wɔ dan mu hɔ no fasi na wo gya akra no ho pia bɔnten kɔ bai ma kyɛn wo kwa no aso nka ne asi so da bi ɔmo nka no kra sɛ me no me nim sɛ hɔ no me de ɔmo afa me ho wo ni messages yɛ ba sɛ ɛbɛyɛ sɛ wobɛka no kora messages yɛba me phone yi so no first madam ne ɔmo nam no ɔmo mpene so ɛbi sɛ madam no ne kɔna meka nansi ase no ɔmo boys no ɔnsa hɔ no ɔmo tontɔn wini ade nti ɔmo bɛkyi ɔmo ɔmo nim sɛ madam na ayɛ dɛ asɛtɛ ɔpo ɔmo no mo ayɛ dɛ ɔmo abɛkyi ɔmo madam ne de ɔmo ne n'ani nyɛ dɛ ɛni first yɛ ahoboe na wokɔ yi mo gangsters no baako bi a makɔfo mu ɔmo no yɛsɛ ɔmo abɔ kyenku yɛbɛhwew ɛna yɛsɛnde ho message de ama me no ɛne wei mati ho akyerɛw tupa ufiri ha kofie open so akɔtete ɛne maka they are planning to beat for still when she returns home yo mo sɔre a ebi wɔ da hɔ mo mfrɛ wɔ mo mmerɛ mo sɔre a ɛyɛ mo yɛ nneɛma okay wiase abrabo a wobɛbɔ ɛda w'anim ɛyɛ na mu nim messages yɛ baba first hɔ no ɛdiefo sɛ na first tattoo ba kokra no ebi fese tattoos ne egugu ho niti na wa hye duku muntuma mehwɛ ne pacho tu tirinwi no na mehwɛ na mehwɛ sɛ yɛ de nkoda ma wo na sɛ wo betumi ahwɛ wo mo ayɛ wo ma yɛnni meba ma me tobo untimi nkasa ɛwɔ afidie yi so sɛ yɛde nkoda ne ma wo deɛ wayɛ otiri ho no sɛ yɛde nkoda ne ma na sɛ wo betumi ahwɛ wo mo a yɛbɛgye wɔn mo ma wo ba sɛ yɛhwɛ wɔna montuo wabrabɔ ne yɛde wɔn mo ma wo na wontumi hwɛ wɔn mo a yɛnye wɔn mo ma wo ɛma wo nsa nkoda no wabrabɔ sɛ wɔtwa rasta anaasɛ wayɛ dɛn tell me obotia ne yɛ nti watwa rasta okay mate ebra awudu efiri mu no na wo tattoos bebrebe igu ho afa hwan na kyerɛ wo ɛyɛ ofe mame nyima adwuma nsa na ba ho kasagu fidie ni mame na mani abre ne aha hwan na kyerɛ wo tattoo ni yɛ ɛyɛ ofe ɛna wa akɔyɛ before awukosu adwuma no wayɛ tattoo before we go see no why tattoo you go home wo madam no so wusu adwuma no ono so aye bi gu ne ho bebre saa
ono oh for me phone and mommy shall one see so phone mu pm and then no first and last sauti me pa cho bra and yes I dear me the ma me na bra baby a wo je ya ambia bra oh Ismail ambia na botre and I be come phone and sa phone so be tin ya kwa ye be fe na ana we me si wo ni su bia ambia jai Oya timi ana wa njino kwasi ya odun kola no kwa ya okobo preman kwasi oni na do me ambia letina me ka ta wonte wa de bia me be ya wa me si wo di so mo wa tun be me ka ta hono sama wa na mambu wa o yes sam dia me to nya me ade Qur'an wo ba wa de bia me do be ya wa me tro sa me bodo mi kwa na just ba start ade ne se me wo ba wa de bia me be ya me pesa me be na mame adana ne bo afu ne ho yes what I say ni pray mind bo anya na say ni pray mind wanyere di ehum yenu wanyere di ehum yenu dabi etuma no oba be sua eduma wo me o me yuni aha na o say to akra no sori aya na o ye de osu ana be say dunu hu ye so o de o mo be ko de ne be ko so o be timi dia fine because uni ska kwa na hamdie asama wo ka no ye hia bra anya sa die bia me de be yo me ba ya le the hospital ele mi no na ye che ya mo ka se akola ni yale once can I deliver who for 2 1 ade mo nam mo kwaye dan ye che mo fosi mo nam mo kwaye dan ye che mo first woman who dey free me mukura amdia the way I me ya down one woman who dey mukura me wo fani me wo fani me tonya me ne se dia me se ho why kunu o pe na sma ka sa 2 years ade o be se me wo fano aduni se family wo for ti me da wo boda be na oni no we ha ya ha wa na mi bisa o enyame wo fa yiri be ya mi donya me kamini mu mi bisa nya odu akamini mu wo what saudi mi dia be na me puwa ma ya che me wo sam si mi donya me mo kuna mi de fa utini kure ya de mo kunya na wo ko wi na phone na well fosi tawusu anu e de ka say wo hia wo bi ta afa de wo na asi wo no na afa ke ka wo sam no fosi papa Ismail any question who jam na ta wo be mo bo wo wi asa ba mi bisa wo de ade wo to go the man o ka de wo ka na ma mintie wo de asamo to so nti be yi wa na mintie am dia bra anya hwe wo de nyanto bo ase anya hwe so da wa uni anya hwe amma bu se mebu no anya hwe am dia mi e pia mebu no am dia ade no de aye enya se ye woni amase ti ye wo sheki wo ena mebu wa mo hu say yes wo de he am dia ma fu se twa mebu no ade no de aye wa ye o yasa any kwan so omubom midin wa asem na because udi kind ba oni makola omuye 2 ana omuye nkola be 6 na me pam ba ko na maka 5 muni am wo shop na me kwa mi ni shop o me pie ofie ana wo sorry na wo okra omu se o ba me kwa mi ni o ba ha okay so ana ye ba ye no ono no ba ye na okoba na bibisa se denti no ye den oba ha matese wa ba ha ana o si de nkwala ni tinam si de wo ye no wadwun hu ye ana senior mai bi wo no mo ye fa ne se jaru mi do nam senior man me kasa on pe fosi asema on na me bo pe na asema nkasa ba gewe wo why you there? Why you to be Ambia? Yes, for my energy support. Ambia. When it here? Adia me de be on one. Ambia. Ebe o vow. Mema raga fun. Adia kwan wo dia ya me te say wo kasa won fa phone na wa wi a phone na. Wo akoyira me phone ya bo che for phone. Na wo akoyira machine. Wo
pia so no why fine o ko jai tuntum no why fine ni say me do me sa na omo ka che omo so why fine o jai phone ye de to bridge bi da ya nsuo bi da ye eche ye mu nti hono na o offer de omo adwuma okọ aha no offer o ye sinto offer hono ma okọ na machine ye de eto fomo so na yira nso na ye de ande mi de mi na wo phone de wo de kwa dem because obi am phone kra no me phone no me mom de mi sadi de no mi pie ko hwe me ba enti me amba shop biem ti mi ja phone ye de e wo shop wo ana wo mom tam phone se udi kofie ana ade ti oba yo se phone na ye de phone ayira osu de we am mi sipe wa se mi ntimi nka se ye de to ana wo to kwa phone mi ka se to a untumi to untimi to na mi yi meni eja iphone ye de e ma wo am dia na ode show wo se mre bi wo na wo je ne ba mpokra ma no pie ye wo ka che so onko fana ta de mre wo hye na wo pie abonten na ku ko bi pre man Hey, we are messing. What's your prema? Miss Anwa Kanye. Meshuwa nusubi ya wapota mwa. Ya uye jimijimi. Oda pamiti mide miseti be chuwa nusubi ya wapota mwa. Mafu se mempesa adio ni mepacho. Me respeto pa uye mi mami. Na waka cheso mefasa. Joya na wajuru umye. Uda pamiti mi. Mide me kauti ya bohobia. So da uni misuba. Oda fami ya adi. Fami ya sa style. Me buo. Uchi mi ya sikana wabaji. Uda pamiti. Asema eli kwasa okomiti o de tina obeba miti wa na say ya wasu na eli kwasa na ade tina obeba miti wa Debbie ma tuti me papa wo ye on o na ko mo di mi kosire mo ana me wofa de ne yere no e je phone no so de oni ne wo ye no ne sister ni so ana me wofa ne ka say sirem ni de omo ma me nko ana wo be ka chem something kwan akose na me say life basa wo ye de wo ya wo na ti this time ya anytime ya ebi mu frɛ like ebi mu frɛ me wa famu na mo ka che ne se wo ne number basa wo na ntem wo ja akwade kwa we dem akwa ne su saa so on o na che se wo kra what da Daddy ye ma na ama ma ka ama so what I say ana me wa fa ne so what ba me ko on bisa me da me ka se me wa fa wo so wa bisa me saa se me ne kra po da na me bo on bisa me de bi akwa me kasa che o se nyoma bi a wo ye no o patete so okay so what and you may be to say because ye pese ye hunu on se so on nantem aha me ne na ye o mo kana me ka che ne say on tete nyoma bi so okay aha but ya wo timi mu se bia opia na dwo bi wuhu me pa cho da bi enu de wuhu no se bia waja ne ba ne ho apie Debbie. What in the banner beja oda, so pese wo PNT no, so ne bani mo man kakra. Pacho Debbie. On we ba shop, on a shop no mo dey afa ye kon ya pon. Eya mo pon tan ben. Around be to that 9, to that so 8. Ade eduma ni on na pon be 8 and 9 o'clock. Oh, okay. Na che se ono se owo suban bi wo mu a, ye beka se enye hamdi a na kire ni suban na mom no oye na ade dada. Aha. Oh, okay. Now, so the when you bring so babu ni dem. Because oh the way am me wa fire na. Nelu ni abema na ka wo out to ka me wo. Because ono na ma me hu wo. Enti me babu na anytime abo anything ase na me ba no ho. Okay. E ko di agro na ma side. Ase akofie. Enti na boy ni so na me ye dey. We di hu. Me di hu wo. Enti boy na aka baby na me offer. Ire ka say bia ono kwa wanka hye mi mom ana mi bisa me ofa ne se me pesa be kire audu go na ejuma o enti me fa na me nkyere na o se me nkyere ne se be ya ono kwa o de ma ne ni nya dai anya no se be ya da ne ni be dai ne ni be kan enti me ma ne mbra de bi o so na oba na okwa na oba ye me kwa manje o hye because onu ni enti me kire o ejuma no me kire o me o da o ni ska kwa o ka mi ti mi di bi ma o makacho omuni akwa se omo ada oniska kwa like obedma obedide no opisa me a me de be ma nti oniska kwa utimi bisa me na me de ama aha adwuma no ba like obanto so na say nani so bresu osua me pacha nani bresu osua adwuma ni do is serious oh is serious ni awaye bia fa che no
Dabi anya hwe say any say watumi anya ho abekre Dabi enya nru ho esa mi wo fa enya nru ho esa mi wo fa be fa me ho adwunu on fa ho adwunu ya ba mu no de wo fa on fa ho adwunu on say me simi do nyam otimi timi ho me ho asem ko e dia ye bad kra ono ubons on bisa me enso be sa di mechi say dia nya sa na te anya hwe me ba kula ya le da o na me won say ma fe na ka chen say me ba ya le me bisa o won say fi say ya chi no won say ma say enya mi sika na me sa na ya che mo sam ko ya dan me bisa o ya che mo sam ko me bisa first ya che mo sam ko ya dan Akoma FM me pa cho ba ka sa gu afidie ni mame ye aduane ma boys bi ewo ye side obi ayeto no na omode ba police for the bar ho no ya mo no aduane de a obi no na aduane a police bowura akwache wo because I say boys no mo ho no ba ku ton wi nto mo bowura ho no mo search no mo hu wi woni mo no mo hu no woni mo no wonom bida ya no krasa boys ni to wi mo ton boys ni ton ena we Jimmy penny wallahi ambia ugewe unya 100% what will be am catch 87.9 okay pamano fa wani to awudu fa wani to awudu me say enya wa nka me nim ni wo baby ya because enya me wo fa na ka o sa wo fa no so ne wo enya wo kostu adwuma nya 1,000 and ya bi bro sakura ebi 20 million okay ya wo ba me ju bi enti tobo me ma auto bibi bae enya hwe mo so la na mo ya na mo control na fe mi sa me questions ya kana ebi nso hu hia me pa enti nyame mo abotre kwa kuma to ye ote amdia wa shey ya na wo so me ba se ya je me ba no klampo ne wakonya police case na eno so obi anti me show David wo ya ban nipa obo na ban wo ya ban nipa David obi ya ban nipa nya so wanyem nkwa no ya ban nipa wanyem dia ne ya yesi mo ma ho mo boys yo ntie bia boys mo ba ko na anyem wanyem dia no gade agree sa boys na anyem no because yesi mo na mo chicha boys ne ma wo mo so betimi ahwe ba ya de o me mo ni ati me ba ne so akodi meba ebra ye adua meba cho 7.9 ebra ye adua ne ma wo no ye adua no awudu ye na ye no mfa nsa ye ji sika no 3 days ye di sika ne ma ebusuafo no de sika wo munya ye wo ho nyina hye wo nsem Pacha eskanda mo de mamba eskanda nduwe first me catch us en kafafa ni ma gusha Dabi ti ya de mama we diska anyeta na ugewe u ya istambia anu ya audu sikana wo ma bi so se eye no mo ye no ma fuse wa ma uska ni ha kura ma ye ma fuse de mama manika mamini wus oni na di nkomo ntie di mana obesuya no diska mo so onye business bia bibia so ni on ma wo ya se be ya wo be ten udi be didi say muye ye na unya aska kakra wo dem pa bo akwa na se tom arabins kwa na oda eden odi atoto ni score de beto de wa bu ni amza bo sunu ya mo mani ska meba okay meba fusen okay wo did am wa shop adua wa bu ama on blame 1.5 ye ti akwala ni mpo no emomu wiase pa no wa 3 days so 74 days ma meba okay adua sika na no so na ye sen na endu wa milekula Wasti bikabi bia kaka fa ba o ma mi bra na ndisa o ma mi anka chem se be ko be 8 million no Dabi anya 8 million mikabi bia kaka o ma me na catch us adua sika no be 8 million Faustina ma me ana mi catch you ni say ene ko ni ko no de fa tomaninium rebels ne mpabo ni bi kwa ko ma ye de o metuto bi se be okay meba fusen ni wo na adi sika ne ma mo eti adua sika na mo de share ne nsem na yesen bankan ya jigu rubber ni mu no bo ni mu no mankan ena mo ti enumre na ye be kwa no ana msi first sky enya ye nie nti je akwala ni nti na me de ma no na me sole ye na me ne me ma me fo ni nyina
ye pie fa kwan me da se boso me bia so no mo bra wo sen wo from mo mutimi ma wo sen okay me am a from I'm going to I'm going to free with him. Malik, when I say, mon show wa mama Akoma 87.9 FM. Aha, Akoma 87.9 FM. Fosti enkurai say ye ji wo mu mienu e ma wo obetumi ahwe wo. Nyame no. Obetumi ahwe wo mo. Anya na mebisa wo se wa hunu bi da. Mebisa wo so wo hunu bi da. Dide oba e fie hono me omo frɛ me e ka kyerɛ me se me bra ba e ba akofo ayira. Enti me obi an ka hwe an kyerɛ me. Ana me sister ye de e ka kyerɛ me se we ya ba fa me bra ba ko e ba e fon. De ma me di kofi o me mate ba me fa me ni nye de e ko hu ye sa de na me ka ho ase na ma me de ye de me de ko ana me ko am ko bisa me ko hwe ne kwa ma hu no akwa na isu na me first wo kwan fa na akwa na ye de akola na isu sa ana anu kwa pono me ho no me ma me ko peja akwa me ma boys bi wo mo no ko fa akola ana me se first ye chini ye kwa ehwehwe na phone no no bi aye no fa phone enti wo ko hu se akra ne da ho aha phone ya first ni fie ho okay eno na mpese me hu first ye je nkoda ne mienu mawa obetumi ahwe wo mo kasa kese me pa cho mo fa ne nkoma me na me messages ya eba no anu aden the two girls smoke yes two girls ni mienu ina amunu wi obi na atworo de abreme yes mu mienu ina amunu wi and the two girls smoke the girl bad all the girls are bad the two girls smoke and yes mu ina mu mienu ina amunu wi first no masa first no media messages ya ba na making kan yes mame ada ya kwoti akwala no ene ebisa ne say akwala ni nie first si ya fa na nko na isisi ya ne de oso no sukuta akwala ketoa nti ontime ngi wei ansa to mfa nka ne de ho meda senti sesi a woji wo mienu no me pa cho sa first mame e wo ho a wo won number mum ye ni nkomo na ye hunu sa eye no kra se first si wo je nkura no mame ne se wo beji wo mo ahwe no ne ye confirm me ho ono kwa ye so de kitchen be ko school kamedi akwane ma no kran ko beji na nya wukro ya na mebisa wo se meba afuseni enya wukro na mebisa wo se wode akra ne kwa akoma awudu abusuafo no wo maame ni ho ena wo se wo maame nso oye adwuma ena wo kura akra me pa chi wo mebua na me kan na maame ye se me de akwane ko ma we na chese wodi akra ne ko fus ya kaza fuse na ho no wa ma wo maame amane ye enti se da na wan kasa wode wa adwene susu se Akoma FM 87.9 Kumasi asanu maji akwala nti de na ye beka asem no se anya me kra na me kokọ frɛ maame na maame no ko onim ho hwe sister messages na eba no me pese me kenkan bebre na asai wo a wote ha no me ntumi kenkan bebre sa but messages na eba no me ano ye meden woti wifuo mu na enu aduane me pa cho wo kwa wo de nkura no be kwa kwatere wifuo de woti wi boys yanim na mo nu aduane na police fo e be che wo mo jai a message ya maba no menya kire se wo ne hamdi agina mo nu wi ye fa nkura ne mamo sa me ba me ntumi nka but yetiefo no na be jeje ana bema no so mudi na de na mudi agade mudi agade ana mother bema na wu akura ni sa ba ko di nkan wabusua no hodada sisa
untumi manage baako no aka no last one so na ye oba no be ma no na ye be ma no oba na o me ho na wo ho dada no baako wo ne ho ka baako wo ho na ye den 87.9 wunya gaje enko bogu premai enko party enko clube eni mema ne nkogina container ho ni nkomo anadwunti na ama akra ne so na sew na ade ne koye de wodi ne koma no so onye housewife wono so ye adwuma enti wo se wo koye adwuma untumi mfa no na ono so koye adwuma onfa kra ne hyekire mfa ne kwa na enti now baby ono so di akra ne be kwa the ho be ha no ene wode ne koye no ohu mistake awaye wa bo ma me amane ansa wodi akra ne ko wo se me ma me ye adwuma okuraba be obapa me mo ha na pom to say me da say she's a adawroma and a Josie fashion so adawroma she's a stadium and a Josie so e wo bom so na me shira we ho ayefe nsem no na asa eli so ensem no ni so ma me ya de jawa ne de aso aw yankwa Zahara Herbal Mixture Zahara G capsules Zahara asuyeye ene wie ya de adwa ewo Akoma afidie yi so na sade ye nro no adwuma no kwasem wutie yen ya na ntem so akope biato na wanonom na etumi aboa wo ebi ya na wo ye be ma infections so no adokoro ukwade bia me ba afidie yi so de bia me ba me ka se ebi ya no wato aduro ni bi anya adwuma ye numbers no ebuti be no so me na wo ka se obetimi afa na wafrɛ yɛn na yɛbɛka wo bia ni ho bɛfrɛ sanse aduro ni yɛ adwuma aduro ni yɛ adwuma nka mo bɛfrɛ aduro ni yɛ adwuma ntimi ane yɛ se wo de anya adwuma afrɛ obia ntimi mfrɛ obia frɛ ya na obi sase aduro ni yɛbɛtɔ ne hene ana se aduro no matobi menom ne sɛn numbers no 0246 348 334 0246 348 334 yasia ye numbers ye didi dwuma no ofra ya so yade se bekwa akosi doctor so na wafa no ne wo edi nkomo ye wonuro na wodo 9 ye wo Zahara Herbal Mixture ye wo Zahara G capsule sanso so ena ye wo Hindi Herbal Mixture ena fenso so no ye wo Zahara Man capsules enro na bia wode ye tie pa and infection a thing of the past and wo ba bia ni wa wo gina na so ya infections agena boso oba bia siesie no ho siesie na se e ma na se kasa yes ma ye no onyam ye yetri nwimpa cho nya no kore and weeks abu enya sam keto ko hisi ase de mama ko ke ye be siesie wo kama wa ho ofa no wo ba de e wo wase o enti mase ho nkasa masie won sipine nsita ensuo bi na efifiri wo basa ede nka boni di akire ensan na atie gu sabi wakoso kuma ne ho ya wo hene ya wodwie na sabi bemantimi ma ho akato na yiyi firi wase no mesrawo wo ba ho no wani monyam o ntise ho no enkoyi a na se wani monyam na so ate utri nwi de ebi ni wo a wege wo ho be hye bi tie wase won de ma enkasa Zahara Herbal Mixture eno na yesa adwuma no wonum ye na no wo ba bia ye adwuma wo wase wo fertility side ho no ho ena ba bia no Zahara Herbal Mixture ye adwuma wo eti se bia nsansa eno genital rashes se bia aye kuro wuti efiri nso eno ye genital sores ena fenso so no ye wo hene na efiri nso nso genital itching tie me sa no mama boss wo nyina no na dro ye Zahara Herbal Mixture ene no na doso obi ase na dro ye adwuma na nso so no ye waduro ne ye waduro ye wadu papa ye waduro a wonom ye ne ho na ye adwuma enye duro a wo benom wo sesa akoto biem ka ho na be ye adwuma wo benom bottle be ye nwotwe na nso waduro wu hunu ne ye mesronya no ne aduro aduro ne aduro a wonom ye na eye instant Zahara Herbal Mixture no eye instant de bia course ba ya so no mo bisa doctor say na ade ya brofudura na enya bibiduro doctor say ya bibiduro kan hama en wode aye chese wo mo ntia se wonum Zahara Herbal Mixture na eye adwuma esansa eya abahabandro de ye nimisa wonum aya na take time Zahara fo ye nuro no entesa ye nu bna ye de aye duro no India enye kuru kra nu bna no de afiri enye Ghana ha nu bna eti ye secret idea ye duro no eti na wonum ye na eye adwuma no wonum ye instant
na ɛyɛ adwuma ɛnyɛ magic nso ɛkyɛ magic so bi na hwɛ ɛyɛ bibiduro nanso so obi na ka na sɛ mo se bibiduro mu proma ɛyɛ Zahara herbal mixture onum bi a wo de adanse wo de beba obi ye na dru advert and number kromfa ntodwa ti wonum na anya adwuma hu ne biem ye de yi numbers yi me ka sɛ ye gu TV no so fra yɛn sɛ bi ya doctor mo aduro no ɛsɛn na metɔ amɛnom no na hene na menya bi atɔ wo de frɛ ɛyɛ 0246 0246 348 348 334 0246 0246 348 334 0248 0248 569 335 na aduro no tie ebia na wo so wo ye bema eye gono eye syphilis bema beda so ne so fita bia beta wo bema no na che boxes tie me disa wo che boxes na nsa so na wo aye gase e wo bema no a che boxes no mesraw eye namu yade sabi bema bia wo ko ba ho de enoma wo ya mekekan wo betimi anya bi esan say infections wo ba ho na bema na ne kohia wo betimi anya bi tie wo sa wo ba ho ban eye Zahara eba mesha ene betimi aba ho ban wo de capsules ne kan ho a ene anyam so 2 days mesha wo na wo twie mu wa ye no na che magic wo de tobi na sohwe trofo na sini dance ni wa mono ne ye dre me ne wo kase ahita drugstore bia heba shop bia Zahara no no benya biato wo be yi capsules ni mienu anopa mienu anwumre emfansu kan mene fa mesha na Zahara heba mesha no fa mene eye capsules no etu beto we no ato we no ne mienu na abeto de wo di treat infections no na no obi beka say na mini sika na nu a wo to mienu de treat infections na menya hu sika mesra wo mienu na make 50 Ghana enuru unum ya nso be ya dwuma eduro bi wo ho a ye sha ne gallons we 50 million wo be kwa kotanum so enya dwuma enti mesra wo Zahara fo no ne de doctor mo ababi wo bi nyame nhira no wagine hiafo ho ye num se bi ni bi eti ye num sei na wate aduro ne bo so se be ya ye betimi ato bi na ya no tie Zahara man capsules na ye memaduro be ma bi ampe bi na wontonom eno no ese me kwa afide so a me nka ho asem kese aduro na nka se ton no e mema no mbegye chinyi a okoto bi a wo se aduro ne ye Zahara man capsules na be ma bi anu ma ye ne sisi mu adwuma se bi asisi na je no kompamu a wo bebu pa ba ko mienu kaja na adaye ya ne ye je mo je adwuma ne de agu man so enne man so me nkasa mfa ma wo mo me manyina kasa mafo e man se ya bre adwuma ne ye adwuma e ye mema adwuma ti be ma wudru mpamu a wankasa sipine sita gina bra ne se be ma ne bo adwuma eye wo adwuma e man de de an se ye da ho eti eye Zahara man capsules ahodi na ni ho no male vitality e be hwemu kena sexual weakness ahodo bema wo bema no sabie mu nyeduro na no papa bi afidie ya so Akoma FM afidie ya so mama kodwumadie so en wo ka se bema bia wo sode a sabe yi wo bema to nsam na we hwe se bema na mu odu anase mu ha nam se menti bi da no se an mema ne nim ne wo kan bema wo bema mu odu a ema ne sore ansa sabi wani na wo fom boko no enne mu oduro abe se mu oduro eti mema ni nyina nya sa exercise no na hu se mu ha eduro ne ba ko papa na ka nya na meka o se Zahara man capsules mama kwa fidie so esremufu efre no ese eduro no wo mu pebie na ebebere chese adanse e ba ho no ano odere eti eduro no nya bia mienu anopa mienu anwumre fansu kan mene na hyade e Zahara man capsules Zahara man capsules herbal shop pharmacy shop Ghana hanyin na esremu ehene na wute ye fre oti regional na obi fre efiri oti wase modro na bi wo oti enam se oti kura de nya na asheta drugstore bia Zahara man capsules Zahara herbal mixture Zahara G capsules me de hindi herbal no twatwo na masoro eno ye tete aduro e ba system mu nyene se bia wo de ne malaria fever dokoro typhoid na nsei nyame nko anka typhoid no wo de be fefeme ena me se hindi wo ho ntimi nsuro me bu bo bi se goma ene se ma betena ha ma no dendede o hindi herbal mixture na tete aduro enu bna ye de agye no treat malaria se deku tie me ye pa e bia wo de no eye pressure eye typhoid de ne mentonchia pebi to na nom wo de dance ye beba eye se kire yade a wo taa nom bia etiemu sugar level no e kama wodidi wonya kese waya nyanga woye bema nke hame wo ba be si asade ko mu nkase mesraw wo panchi ayiyi nkase wo ba de anya kese bebre na ma body no mfele ba bia mama
nom hindi herbal mixture bi wo nom na wodidi na efele body no kama said de be ya wo shatade a ebetimi afata wo your numbers no 0246 0246 348 334 0246 348 334 0248 569 0248 335 nyame ensha papa that's a nyame ya to ebeseshia fosena ma mimi samo wo mumu ya defo like mo tribe no busanga for se busanga se oni be ma bi ni ababa wa bi wo na se wanya ne ho ade a enkoda no ekọ hwan side bra wanim se wanya ne ho ade te se de wunua awudu ene Faustina wo ye na wanya ne ho ade sa no eno no eye chinchina ache se enkoda no ebekọ papa ne side ya nasa agise amamre bi koso mepacho nkwala ne ye be ma ne de bet agise amamre bi koso na audu wo echi no ye de koto Faustina me nanim sanka ye pese ne akra ne ebusuafo enhia nanka ya to adwen nanka ye hu de ye beye na maame no so ye de koma no no wa meba onua TV etwa wo ho abasema ombese abeto aso bi yenko tuaso na yede yakachira no wosu yo wate wanfa humwa ebia ama yebiem nti yede yetu hu anamo na Faustina me na wanfa humwa ebia ambre okay nti kamo kwa ya amamre no okay nti sesei no amamre no enka achisi ebeye aka achisi ebeye ana yebetumi aye amamre no mepacho yebetumi aye okay nti se amamre ni bamudi a amamre ni bamudi a na chese enkoda no atumi abeye bema ne dia but amamre ni mamu na se bia Fausti ekokọ ware bema foforo na bema ne ye ne ho ade dia nkra ne nyemo dia ye de nyesa nkola ne ye de se bema foforo be ne ho ade se bema foforo nya ne ho ade o nkola ne ye momo dia Fausti kasakase ada wabohu Akoma FM usura so kwambabo obi antimi mfa ne nsa aka obia emo obia tumi mfa ne nsa enkan because onka obi wan kan che ha media say wono na ji akra no ema sabie so sabie nya na ukodi wakote enye wan kan sa bo a wo bo ha media din e wa asembo emu se ono na e kire wadwuma dia wo kan ye to so mienu ne se ada oje wo ba ne se be fata de bre no na onfanse that's it onka so wonu wi wonka so wa kire opremai bo wonka so wa kire wo adwamai mo wonka kire wo sa wonka sa wode no wode wo kwakwa prostitution mu umo no kwadu de obo nkwadu wone wo na ye adwuma on na kire wo adwuma eno ne asem a oka ye enti sam de wo bibi wa kire a wono wo ho ntokwa anye de oka ye wa e wo ho dadaada enti wonim no wode ne saka wo obedam edi asem na awoka pacho pepa ma pisacho oya aden ana usu so aden na usu osi ana usu mimi nisa nkwana mfa mukose Akoma oh okay na just nkra no mukosire mu ninti but enye say wo pe custody of nkra no wo pe sa wo gi omo aha ba so omo wo sire mu no eno na ha wo kakra ba nye say wo pe nkra no nti kasa tuma pese me pa cho enye say bia nkwa no ho ntina me yetem ndo ba han srem no mkasa nkwa no ho no nkwa no so mususa enna minnimu esrem no akasa me ba ba hwa nkwa no ho ntina ma me ba hase Akoma FM 87.9 woni ba bia nkwa no wo na wo de say bia ni enne so akasa fo mu ko ho abeko fa ne ko no wonko hwe ne mase bia ha no mo wona yo akwasra nkwala no me pa cho no kura wo mnia ne say yemfa o mu nko osrem enkra ni we omo wo me ho wa ache ase enkoda sa ka biem omo wo me ho wa ache ase so omba abusuafo no baaye no
na ko tu anamo so ba be mo akwa aba na se bibise ya enko be hu se nkola no wo ho ana so omuni ho nso ne kuna busuafo ne ba na wamba ho amba chia omo wamba ho amba ye hweda no nti na wonnim se nkola no wo ha ana so omuni ha mekra mpo no mempene si enfa nkola ne mponko enko srem da bida chese mementina hoda me ye wo me wa wonaga mini nuanu nyina raga na ewo ye okay nti no mi dio onene wa owu ye ono okọ ha ba akọpe me makọ ho mienu awudu kura akọ sremu ba akọpe me makọ ho mienu nti ukọ honum se de honum asetena ne ha se de yete no eye different na nkura no so mususua se meja omo se ebusuafo ne fa omo nko na omo papa kula ma hye no na ne mma nti mempene se ankwala ne beko na fosti na akasa na jimi ne ho na kanya no akasa na jimi ne ho a konya abotra ma ne ho se ebusuafo ya be ma me komo mo akwa aba na sese ya ko be hu sankwala ne wo ho na nso no mepese ato ne se wa trati me mpremienu sade so the first ro na anya yi a o de be fa fom no de ankwara aseme woni aduro yedika yedi kumuntate a wone nam fomu a wuti ane so anu wawi kura woni bi ende ankwara asemti fuse na no de ye monto ntwene woni hui ne yonko baba ya wo ye nani se wa mi hu se ne hu nyina wusu se kekekekekekekeke ne hu nyina wusu se cha woni hui enkwode akoye no so ati ase enti enkoda no so ati wo de ase na wonim so ye ni anim se enkoda ne ni srem omo ache ase ne ye pese wono ankasa bie na no na oka ede kire wo enti enkura ne ni srem omo wo hefa sisi ankwala ni tiketwa ni nti mesu meja medjuma okay men ko pizza ti biem enti dabai na first betumi akasa okay me pese me behwe nkora no obetumi aba enempo kambia opebia first sorry enti ade asem na woka chumi akamate no achomenda na sisusa wakasa timeko oha bada mankwedi manu meko hono makaba enya wonko na abeko first day ye fuse na nyame ya atomu a edwoada ye bepese ye beba behwe nkora no ye ne wonu nyina ebeba behwe nkora no ti nyame ya atomu a edwoada ekua so betumi a evangelist na Ishmael monka Faustina ho na ye nyina for the first time ye fa ye ni enkohwa akora no na abotoye mu emra fuse na tipenye me mani nko school na mani nko school mani nko school why mani nko school kama yempe boga bombia wa me ade yesi milimu we yempe wa focus yempe boga bombia wo yemti mani nko school emaye omo wo ha omunisre baby omo wone ye achi ase he ya yen ye betumi abesra nkora na bre wo mu bibi kakra wo mu ye nyankama sa so na omo maame so betumi abesra mo na ono so ape bibi e de abre wo mo na asumdwi aba ka che busuafo no aka no se enye ne ntokwemu a enye nanim guasie mu a eye ne yie mu a se wo bia nso adwene mo beye ne fine na me nsha because for city way de me obi ani wo beka che me se yenye nkora ma for city entete wo mo a me meti ase da because first mu wi first wonu mu wi me ose wonka osura squad police for so mba beche no but first otu we wonu mu wi yentumi fa nkran ketenkete koma no na wo mpu musie emfa mu nkoda no so hwe nkoda no na ye beba besra wo mo first beba besra wo mo yame ya adom adwoada evangelist na akua Ishmael beka no ni aba be hwe nkora no instrument as nti bo betwen ye nim ho kakra yo aya Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumadie no eno an waso agusu amotie wo mu a omo ma wrong information wo mu nim suno omo ka first wan kwa joma na me pacha montra se ye de wo mu ko esrem ye de wo mu ko srem ye de wo mu ko srem
pasa akoko due maka wie wa hunu momre na menopause no ya na makasa no aye tenten Pastor Julius wakwa na na ku akwa evangelist akwa na na ira akwa eni isma akwa Pastor Julius ya akwa di esi echeche tiebro ma adwuma na si mera ho ewie ubura be ho la mera ho Ghana mo ni future Edino Ghana future ha God we ni la ka say de be message si e ba fa wi ni me ho ni ma ho ma kroma no ade bi wona sa ho asem ma ya na asa atek nipa bi anya bi o but ho asem start say ba awona bo mu sesa nipa kroma wo mo busa bra no ni ba gdo o nipa wi ne sa la ka ne sa cocaine ase wo ma nye nipa keto o na ya na de bia meka o my system se nya adwuma se ya o obia ya de ope ene ma na fe no o ka de obia ase obia including shiwi o mu shiwi enti bato mra bi ni abra wi no mo Ghana ha and the seven so there's a mema kura o de masa mo de o smart ne ma be sie kura na dwa wi no mu sei enti ni pani bia wa ha se o de ni magu akom se nipa be mo bra papa na eh enti Ghana na kwa nkruma ni jaa na ya abatu se ya fe de wi na aja fe wa ma nkruma Ghana e se dia dan ai no wi ama akwa ketwa abatana san bajimba ba di utire so no pampa so o jo ma ja ko fie be mu ze do zo pa che wo o jo ma ja ko fie be mu this obusa nsa asema ade ko ndwene hu you know this obusa na sa yeah na wiru na ke ye fa kwa na ma na ke ni ngongo nkwachi wi ni mu ma na sa se o kwachi na wiru ma na sa de oh ma ye besre me de me because I play baby ameka ma if people don't lead us ye nyina ko ye nya leaders ak ye nya de ya ye enti media and some say about ye can I am say leadership a problem e krum ha because one dey o ye but penny bi o be correct na o be jai but say ye can obi an control we mo chin sam mo ma me sam mo chin sam mo ma me sam mo chin sam mo ma wa tra ma me no we sisi dia ya o man no na say any try o mu di o man no because say mami I don't know baby. Say you machine na but na ma o be addicted to win ku ama ni ja nya bete o ni ja nya bete o on dey na no ayo ni o mo ko prison dem wan gasa ko prison dem ko na so she prison dem ko na so she enya bete so be ja o e ti bebe wo modu ba bi o man ni mom e na se bem na kwa bi o man be fa so be bra no aboa na ma yetumi anya sase de bi ye be kama asem si ya na leadership basa na afofo se ba we ye ka so bi shed I can say baby ase agusi e tu fa no na ko twa baby ma me twa we me na se ewura mu pa we de be fa so be je de we just how to say wo ma he na gusi no en na ma chire na ba we wusi no kwati ma so ma say no Ghana yema leadership nya dwuma ye de yesim yam yas yema nya dwuma na ebasa bema enema bi was awufu no pontimi a o man bema ebetumi abo fi say ya awufu nyina na some of these things o mutimi esia no okay na na kwa ma fosti esua unse wanyini e wone maame nsem e na obesene kwotena empna ware ase enti ni bibia wo ye bia kire akwala of suruntem o kire abofra nkoa enti de wo ye bia no we de for city ye bia oni me wo ye wonu hwani nsem kra wo keka kra kire se for si eda so tua no fo ano emi kwansa onu yi ne no fo ede ma obi nom ede ma akwara se akwara jenenom chese ensimo for si kanyina mintumi nya adwuma mintumi nya sei mintumi ton ade mintumi nya chese de o se de o si ye na brabo no emfo ba bia ne ma me so ntumi nya bibia because ono wa na wo ma me ne wo e na ne ba so wo
Into why never her wine. Why never shop wine? Into for still only near all ye bia, and on an and I'm no idea or ye no. Anna or ya correnti, unsen son, I could dear chili. Nanka, Bema won in our war, now firstborn, a one sister ho, or no, I heard na man in 3 years. And 'tis about cook cry, ye say, and I see ye akɔyɛ na yie wɔ baabi a me patron kadi ade na sesa wo ye esese wodi akire aha ne sira ma hwe fa na kwa wa na tena mfie num owu tɔ wo so enti se yese ye kɔyɛ na yie wɔ sira mu a na ye de ne ma ekɔ bia aka wote he ye den ye no na ekɔ oh na wo ye de nkula na ekɔ de a eno de ehaw na mom wa wo so kra be ma wo hutɔ wo so na da so te ne dem na ne sister ne hwɛ wo ma ede ma wo nti ye kwa anka wo ni akire nkɔ bi na ke de nkɔ ha ne UK anka fosi aka wo nkɔ wo fosi UK difference dem different tribal marriage si ye de nkɔ UK anka wo nkɔ sankura ye de wo nkɔ London anka mpacho wo nka fosi wo ba de na ha ne se wo mo nkɔ because of say ya adwene na da ye tiri no bone ya ye mu manti fosi ma me so kra no bone ya na adwene mu ma akanya sa ka de wei kese se wo ye ne ntam na wo di fosi da bi ye nkofie ho na me nkonko hwe se ampa enkola no because sister iti a wo ka say o si ofra fosi maame e no obo fosi maame amane se fosi maame e fosi se me baba akono ontumi mate ba akwa ama no by we na ka no no ontumi na wo betumi ate no fosi maame ka kire ono a fosi ne kra se wo no so ontumi because okoton ne nioma ne ba so e ka no husa na fosi ne betumi wo sa bedwa atoa unse ma wa say dwane akona echi aba wo se ma anka se e ba no gene mami o na mi ntumi na mom odi o mo kosire no na mesira o me ma o mo fa nkosire na ontira ne nche he ya na mami aye de ya hunu akra ne ya memobo akra ne ya memobo ewiemfo nkola so nkoa na o mo hu nsem bebre wo be koni abojonku ni ejirejira baabi enu nkoa na ye me ya na se de fosi akona echi aba no se de ma wudi wie ye ne saa nyame ya adom a ye bedi na echi na wakohu ne mma ya da ne kuma ne so ase nyame won hira no because enuafo nyina yesin ya fusie na ene ne mra mo yesa obi any problem and be point the commentary to us nti se ntimi fa ko ame fa bre ya me kana na ku ya kana fusie na kan beda na ya wa ye no wa show ama ni nua na wa fu ya pa nyame hira fusie na ko so nkola na se de o kana if Edwada, if I come here, okay, maybe I'm okay, my answer abretive. Medase, Papa, my name say, your Sunday message, you have no Betty and Finfini, and I say, or Betty, dear. O say ye misa almost and ye bia no motion one and pacho. Hey, Bosumi bia no more 300. Or mukoye adoa. It's said ye bia ya no. And say ba ya ye di go pressing bag munina no man ye be. Ye the modern man. Say akoda yakura bone samua. Omo sa de na sua djuma. O say sua djuma. Na ono mu kwa na mo no kra no sa pesika ni nya be ma sa sendi ni bi. Ama na akoda no ni ne nchen. Enkra ne wo sister no yeah we sister nchen but was say yes car one more money so what are you saying what are you talking about this story no amuntie here and sa koda bi yakoda bone a na ya sechira ka che se yakoda bone anka munya nsoso no no na esa Ghana yankwa mama asema am say ya beka nyina no am say already no waka ye nyina yaked ba me mama enemera ho in fact me who o say dana oba ya na me kwa mera ho from okay step here because na the way obesi ka asem ne so mo de enkra ne ko abra man ka bibia na me ka say bia yes wo mo na manie no so mo chinkra na fu mo de ne ko sana ya o say emre ya kwa obi fe ono so na o similar story them me kwa me ka say adena na say omo yes ade but not knowing say one kasa na wo free with them ade akura was onyi no mpo wo beda ne fie osisa kwa ne ma ba wo so onyi no mama say osa
enti on say opese o explore and ankoyi me da me mesre say mama ne ma me no so wa sudi o okay on say no matter what say the obatie bia mama eni kwan so ojeja ni musa mama ohia se yetunefo ohia se onye obia obetena ne nche obetchere no because enyanye too late me da ya na de bia meka se omoju say ya omo sua fi omo ade a omayemu o say a mistake onyini no obe explore obe na ma bebre afa e kwa echire no onye obia sebi obema ne do obekire ne do obekire no obetunefo ne na kasa mama enema be yeye me hu ne so otie ebia obi adweme say eye we odi dia bia o sheda aka bibia ma yede ne bone ache ni ba mimi hu ne se wanu ne ho wanya ne ho because one hwehwe hu ne se ankura no wa ha ana wo mu aha mimi hu ne se wanya ne ho se onya obi a sebi sister kwa yenya wa de betimi ne na kasa ache atene ne kakra me hu ne se onya bibisa niema ebesa ayeyi na meda ne kuma enso ase o se ne kuma no wodo sense ne ma mi free mo ofa ne nuamo ultimo se wodo na kuma ne so nyame enhia no na baba wa ba ko no de mama the least said why ko na nyano ntina me ba ya Dr. Mafu fertility eba center Dr. Nefre won mesre wo da o se awo na wo pede ne ebomode abra na Dr. Mafu bɛhwɛ ɔkama wɔ bɛwo obani ntimi nante a Dr. Mafu so onye bafani o fanebra awonro ni nre ma nkoda nante wɔ na kache Dr. Wato so sreso ate bisa ba se wɔ Ben Presby School no friend was 0244 411099 0244 411099 Top Choco chocolate spread and she's there 1 year me makeup see na what me rig ya she me rig in the member who asem star no each maso who me tin was won tunwe was me tin when na ko be dia me won aka guma so mo was so so say ma na me say papa adan was uti nwi dia na me say dia was asem tunwe na me so betu biti ade kuntun si esi ha ene ni wi aka che she's there say na me tin star no say dia ya moton no aya akon ampa so me tunwe kuntun si esi ha yo enti o ya ma me amete so aka che nkura ni say mo je pa no ne Top Choco chocolate spread no mo ka to mo and mato so me pay fifi me pato she's so papa de no to you Top Choco chocolate spread no function me ka ti say madam you wenu you are no mo to yi eto so de eto no ope ope no to no say me agu she say wo pa de eti me pa cho ene ubomode na ko shiza wo ayi Master Sports Stadium woni Unity oyo no na di hwani mu mitinwi ayi shimase na kono wono ana ye Mr. no no ayi makeups kama se kuyaba me di si haya ye hunu mi hwei tu ko be yo become enwi na so to de opa bia no shiza wo be yo no de amount wo frɛ no I was 0249 155 776 0249 155 776 place order near famro enti waje Top Choco no chocolate spread ni di pa no ni wie no e no ma manim yes mutu and na just Top Choco 3-in-1 chocolate drink no so cocoa milk sugar bibia ngom dada de wuhia ene ensuohie wo ko provision supermarket bia mu a enye na fresh 0551 033 033 0551 033 033 Ken Ata International School Kenata eho eye school papa ya enei school papa ya enei ukocho wo bani din wo ho a wo ba no ba bin se metro report an Ken Ata International School atechefo no bo ebo ngomo mama me se wo pe school papa e do ma ko on se obi o hon ma ye wo a 3 months na wo se ye resume adwuma wo pe ba bi do ba na koja Kenata omo wo adaje omo abadaye omo de behwe omo na no ba ko bi amehwe yeso waku ne ba no teacher ni na eku no entiwe omo de omo nyesa omo adaje omo de behwe oba no enti admission go so bomode ana bra Kumasi Square ye ne Pentecost International Worship Center ena hwe ni mo frɛ 0541 49 23 0541 23 eye Joseph Fashion awia wono ena ahima tade kama medete Jose na pempam ni na ma me ntade a me de be hye afebo a me de no wo Akoma
media general de me she bia no she's ensa no she Josie ensa no Josie fashion papa bi wo kuma se bom so when you meet me the sports no in the di enhwe animu ana Pastor Julius o hwe manimu sa Master of Wahunu. Eti George is saying, Madia Nebra. Now on Pempam won't tell the wedding engagement, dinner wear, office wear, Bibia Frugu, Nina Pempam, Eddie Amount. Come. Fred Josie, I was 0243 0243 433 465 0243 0243 433 Eye Josie fashion. Eye Fates bamboo toilet room can for the amount. Yade and Pempro and a 100% bamboo. 100% organic, no harsh chemical. And no intino utumi the CSA wo waba wuko fichiro kwa na winiska koto padia. Ube to me the Fates bamboo toilet roll. Wabo bone kama na dia so mo asienim enya de bekwa kwase ho. Oba no kosko to bi ma no konyuma ko sorry. Efie mu eye Fates bamboo toilet roll. We use sa toilet roll dia kani nyina no ube yi na kwa ube pia gu nchen. Enkra ne ye no block B612/8 ata nkwakwahye LP North Industrial Area. Kode ko to be town ne bedu dwa for 030 222 48 43 and 0550 0 Grace Deputy Herbal Clinical Laboratory Services. Yeah, Dr. Grace, what do you such a wheel was a prostate cancer yadie bedwane and now one hour pebra near my one halfway. Fibroid yadie to 2 stroke, ebeko diabetes, hypertension, hepatitis, typhoid fever, malaria, and ulcer. Sa yadie we do great gifts. I want to cross on yadie draka when the yanwa what they buy in a sense. Mammy, what a hamak hamakasa. Dr. Grace, what does what in a baboom and Nuntibema will bear me yes, a bogos a cambu sosabra. Kumasi washroom school dance with him a mouth from Baracasi Road and can you watch Mata or Ben Petroleum Bangalow when a family life international school in addition. My friend Grace Gifford to say, I was 0543 0543 A Waterfalls Drilling Enterprise was in Superman Kwa pa and one cast was you feel person would two a Buna Yibi na fe would defeat so now the Politan kisses war said the Baya Brebiano could be sure who could be a yarn and Shenigu, name on Yashrema. Abide, you know. What if what the Amua Quaba, where they be at 24/7 will be a Yanis, you know, not to say Ejinamu, and not your waterfalls, one to wounds your mawa. No problem bien who then I come some never be did home since a woman expert over barrow new site one in a be about clinic and a wabros are chrome just so but what dear and a friend waterfalls here no moment to wounds your papa be mount was 0246 265707 0246 265707 and Superman Quampa because water is life. Memoir, Doctor Bia Midim, 0T44, and say, oh, Walker, you're banned a day, Nina Kajman, and the money a day. I made us Richmond a bro center, Sapa Pepe, Fidase, Asokore, Richmond, a day, a Kafu, any Kafu Samana, and about a just so, and Samana no, a dear could see a part, it's only a friend. Miracle soap and there and be I finding any friend a queer for seminar and I say queer phone quantity dear old nim summon dada dear and yard for our market dear Richmond pest worker MT 14 and say wow what skin problem test or who no money no say be or hana says something which is there say a crow be na na amount who a yin can here Richmond hair bar soap eye akuafo samana no se de ebebo ni pedua no na ate ani na ama saa enka na efifrefri wa ekro ni nti ede abro no Richmond Eba Center se kwoto akuafo samana na enyi saa ha no emfri ho ma de rushes ahodo ewo ni nipadua ho ebi de no eye mampele ebi de eye ekro de se ebi de eye ensoanini
ebi ye acne ebi ye pimples ne keka ho a ofi say ade no ebi onipadua hyase ne nani ho ene no bibibi abetena nipadua ne so tichu ne dark spot ubonso wo nan ho na aye tuntum na twetwea ho eno enko u de bibia ye ma enko mepacho samena ebeboa watu ase no eye akuafo herbal soap said de be ya udware a ebeyi sa dark spot no every wanim se pimple ne wo ha udibi dware a obeda na dibi aye so de wo acne ananim no aye te se abobo no fo no mepacho ma sanka akuafo herbal soap na emwa osa kwan ne so ye no free wo a enkra se ekosku ye bia kakarere no ne eyam bi ese ntafre yam ne nsempo ama ne nkaprema ne nyina no na abetoto ho Richmond Herbal Center say ma sanka akuafo esemna ne bi na fa bi dware mmofra no yini tiri no ho na waposa bia hono na huro na odi ayeye yem se de be ya ni tiri no saa emo eye bacteria na se fungal infections aye no ebetu ase e diama no entna ho ema se bi saa regworm ne nyoma yam tafre yam ne adade no emeye nipadua no Richmond say samna ema honamani toso ebie honamani ema ne ye fe ya akono ema hu se ampa wo widie ni no eye akuafo herbal soap eno ne ye de ye saa honamani dwumani nyina ebie so de obi wo hono ma na akre ato ne ho akre ne de na ho na enyini na eye kese ebetimi aba na afa oba bi sa se wanim na akata bo akata wanim fa ena ebi ho so a emema no ye omuti a na ensan bi agu omatiko otiti na etre afa na aye kakraka na da ho Richmond Herbal Center se en kancho se akuafo samna no se sa akre ni bi wo unipadua mu anase eho a mepacho ma nsanka bi na dabia no fa bi so emane mpa ho da biara da akra na da watiko utiti na yensa na se ebia ebensu a nyina no ebejai sade be ya nipadua no so ne ho ebeto no entan masa akra na njiji ni pambo so so bu anane de na ayesefoa na etuatua ne body ni saa na ne honamani aye prekese wu na asa bi na honam no asai penifon so se honam yensre entu kwanti woto a ma wani nkwa wo de ne ho na nya samna bia na yuzu enko yuzu chemical friend say samna bi ema ne mfa how mre was skin no me patcho akuafo semina akuafo herbal soap a Richmond Herbal Center de aba no eno na ebebo asa kwan ne suntu to bia na je wa use ne boko na ho ato ye no akire ne nso a me patcho wona wote bre ewo nipadua nim wona hututuo ewo omso wona woposo ye omoya wachi bremo ukotodwe ujonku ya obia ewo enipadua ne joint bia no ye de akuafo nku ne tu ase akuafo nku ne de enti ade akuafo ne se na nanam akuafo no omo bre se okono obia dopa no oso no okono oba edro nwumre no oda ayana enano kra ho aye de fise wa bredodo nana poso nsu tutureti edro no pa no wotimi sori nkona fuomu Richmond say ma wonsanka akuafo nku obeda baabi a ye wo ya no na de bi asrasra so sa wo kwan chi ene wasi utrase saama wachi kase no eye wo ya na so wachi bremu na akuafo enku no udi bi fifa so a na wada se waposo bi na ye wo ya fa bi sasra so sa hututuo ene wo so na da bia wo widie mu no mpemu femfem wa fasas akuafo nku ni bi sasra wo no mpe joint no baabi bia ote ya no bo kwa na ne de na ye ni srem wo se ya no ede nam ni srem sa na aso na nantu na aso ni srem na okono oba me pacho akuafo nku ene bedi usa akagina mu no de ka ho biom bo ana ahonho no woni so wo ho na ne baabi ahono onim de kofa ba ye na eho na bompomponya na eho saa akuafo eba so akuafo nku no ebedi usa akagina mu no ma ahonhunu bi metuatua ho o se obeda be sorry no na bia bruises bia fa no onim adekode e ma ne ba saa akuafo nku bedu akagina mu ebia mu nsoso de oho no ma ho se ekro bi na etu na na se ne honam de na kwatwi baabi na bruises bia ba ho no ma hohoro so afa akuafo nku ni bi fasrasra so eyema wona echi shen omko long journey bankers any wana eye adwumaden se wotena wosisi so saa obekwa akoda na wosisi no ya wo na mututu be pacho mansanka akuafo semna na obeda na de bia ye osisi echi ne so se de beboa wo masisi ne ya na ewom no etimi adwo ade kyan watimi atena so ade ayi wadwuma wo ye be ma so a ebeboa wo ye fi se obi anim se
yesisi a chintini no busa mema na eno ne dura na jo mo de ye omadwuma to de na mu ye mresa na adwuma no ntime mo akuafo samna no ebeboa na adu akagina mu abusuafo de ye ka tietiefo ne adofo se samna ye tobom ma wura mfini ba bia da wotonku na to samna no fasi fie fa bi cha adofo se de be ya bibi etowa wa yuzu amana ko amawo de o menstrual problems menstrual disorders na yase ye ne ya ohuna mane obuni nsa otimi se bibi nam ne yase okọ no oba na chese ne ho kire no mepacho akuafo eba soap no udwa wi afa bi sasa wa yase na koda eni na nsa ne sa ya ono kra no bosome so a enya ade a obeti biemu enti de ka tetiefo ne adofo se akuafo eba soap eni akuafo samena no ebudwa so ewo mountain so mepacho kota krade a se cha so nsa ebeka bi Mankasim Jeffa ba Okashi drug lane so na naboache Samenko ena chiko enso ewo konongo sa outlet amabubo ewura ho aso pekuafo nku anase ekuafo eba soap enu achie no chemical shop eba shop bia no ekuafo eba soap eni ni nku no ebi wo honom na so peso che asem ni mu nchiemu eni se de obesia use na fa eni dodo a wutu akoton no mepacho for Richmond eba center ewo 0249 186 845 0249 186 845 and that's 0546 84 80 46 0546 84 08 46 me pacho offer numbers ya on sabeka Richmond eni ni nkomo said ye akuafo semna esitie e wodwa so no ehye daka blue mu ena white wo ho ena gold wo ho ya tro ho akuafo herbal soaps ya hye ne so ma remfi said be ya wonkoto samna bia ne mfa asokwan koda no wa chenchina enu akire ne so akuafo enku no me pacho ni tini eye kokko obi di ne sa so ni sisi ena obi di ne sa ka na chibremo utimi so wonya back pains via one pa eye ne ya mesro mansanka akuafo herbal soap anase akuafo nku ni bi na embo general body pains ya obi e woni peduam no samna na se nko ye de tu ase no eye akuafo nku kotobi na emo ade ahonhono wone so de sisi yade etene so de na poso tutu no so ye adwumade adura na dwa wate bre so ye ku adwuma ho etutu wo no eye akuafo nku ena ye kanfoma wo mepacho kona kotobi ena mabobo outlet ne so no me se baabi bia bebo awura bia no onsa beka akuafo nku anase akuafo eba soap se de bebo na honamdua no ani aye kama ye nuama no bi wo ho asebe so ya na omoto ase na omosiremu no ehono no enhyeda nya akono evise ho baabi aye tuntum ensa bia tuatua baabi afa wono ade ne safa otimi se eho ne eye rough mepacho samna bebo won na yi sa ha na free ho no eye akuafo eba soap ubi afa akuafo nku no fefa ho na siesie ho na enka ne pampa boni bia aba betena wo so no mepacho entu ase emfama oba de wo so otimi ya rese yi obasima enye oba chakachaka bia fa ensa ne nam ho na ma we de no enya akono na adofi bi hu a agya nani atimi agye wo ho entimi pacho samna ye bo wondawro anase enko ye kanfo ma obi bia no se bi ntina wo fie no eye akuafo herbal soap ena fe akuafo enku anase akuafo herbal ointment takrade Sir Charles Mankasim Jeff Okashi drug lane na boache Samenko ena fe chiko ewo konongo abusuafo fe number no de etwato ewo 0249 186 845 0249 186 845 and 0546 84 08 46 0546 84 08 46 aya Richmond Herbal Center akuafo nku ene akuafo samna yedamase mamonity ahenewa yes so yedamase papa nyame yadama sene be ehye biem na ye bi herbal na ye bi na efrewe na ye bi se bomode am na efoni eche na kache eye biabo eye black covenant ene mwakwa yes se wodono emu agigya ama ehantew obi agye ho sika ompeso obetua honhum awade honhum yade honhum nsem biada wonte ase
ne no di ese na na ye bi se bomode na bra agona saman wo faka waduma na afeja so be so ye bi janhye me so wada bomode na frɛ na ye bi sesia na onka bukatafo ne ho obɛhwɛ okama 0243 134535 0243 134535 and na ye bi ne nkoma yona pharmacy and the gynecological syrup aba esiesie ma eji ma akosua kumanum wa ha na yi bi wo na wanka wo bi from oba wo your best ma ho akosua kumanum wo wese and nti oba bi ehia yona pharmacy for edra your friend gynecological syrup no for 0597216037 0597216037 3PO3P Erica Hinkra Bridgin Mia kasa me sister Hetty friend Paul ne Henry ne Bryant mame sister Diana and afa elder Andy ne nebusua ma vek ne ne kunu sabosompe wo mu nyina ese akosua 3P garlic mixture ne de se yenya bi wa brochi memu anke ne adwuma kra nke ntumi nko enu tu ne numbu pressure no baba form wo sugar ne baba form wo menses no eya wo na be ko stroke be ko asma be ko wo funa ye kaponi na be free ho eye 3PO3P ya de one garlic na ye dro natural dani ba Mr. Colina Capidani and Jealous nyana for 0248928824 0248928824 ye twa ye ho sema ba ye ba ye be kwa homa ne so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 ye be sorry no miensa esan se commentary wa ho Legon Cities versus House of Oak yemko no this one in chain into a free muno and I'm about to 3 days or mutinasi no more corner or mammy scan no more decoy no car say or money a baby did a baby didn't come on me mammy no matinasi because of say beman we and wine and why didn't know day or we and theater say or my man beman nearby a quiet day Akoma FM 87.9 Kumasi because of some 1% corner day every quack di baby nam see you ti omutina wa mama so me papa en anka so wo menye de eni hase me mama ne wa se ye frem mapa mu so omunye de omunye omo ti mama so ma fa mo ye bia nya de ansa nkomo omo ti mi wo ma wo ha no ma ye de ma from no ma bre miska wo ma no ma from no ma bre miska savle me hwa me so mi sa so esunya eduma ewo be ma na me ne wo ye no na konta na owo fa se ba na me sunya eduma ye de ewo nchen na me frɛ sister and catch and say Akoma FM 87.9 sister ben ma fu say dia me ni nua be ma wo ye no me pese me de ketwa ne ye den Akoma no because of it man na me ye no and na chop money so na mo de bre no so and so ye baby and pese me de ketwa ne ye den e bla no ketwa ndo wo nchen ye den ya o mo ye adua no mo ye den o me ma ni biedi na me di akwa no kwa ti me di akwa no kwa ye no na say so ntumi nye den en di akwa no epise ni papa fo no en ka ho de ntumi di akwa no ni papa ba akwa ye den e kwa akra o twen na ma na ye den aba oba mu nyina be den be ba ye ho no na msiyo ti ye wo mo ame wo adwuma mu no mo frem say o ma ba nti me Akoma FM 87.9 Kumasi na me de beto sister ni nim na sister no sisi ono so ntumi fa na penye den en di akwa no di se ni papa fo ne ye den e wo ho no nti na ndem ye den o mo ba ye no no mo so mo di ase ni tuma mi ni na mo say nyan kasa na me di akwa ne ye den e ba ye nti sa na se di am so mo ntumi kasa mo di akwa no no mo di akwa na o ma me bebo akwa no nyoma ye den e bi mo mo sister no kra ka se okọ no for from so etumi awramu bi ye be sorry no miensa we didn't be afraid. Hello, Maa Akos. Yes. I'm welcome South Africa. Good afternoon. Okay, let's say, sister no buy no first of go with the neighbor of our sister about girl. Now what's really going? Let's throw what room. So many near the house and one sense they make. Think about that one the bunch of the non science said there. About any the doctor. Akoma FM we didn't be afraid. Akoma FM Hello, Maa Akos. Yeah. Good afternoon. Afternoon. Pacho Mabod. My Pacho Midiani Joel. We do have Makokoben. Okay. Kakra me can say for season na akuya kano. We don't have extra. It means you odi content and steady. And the man I do from the additional function. So now what's not me can come on o mama na what think already pia no so
nsa bedu kuma nsam de mwa hwe na ma se bia na obi ayi ya fa yentu ye nyame ka mo na djuma pa mo. That's Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie open wallpaper papa ewo office of Sanu Barbering Shop and now studio enko bebia Alaska Star Enterprise original wallpaper kwa na yetonton enu nti no obeta utumu sampa unto fake ye wadu Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza Alaska number ni freno na kwato no wallpapers ne bi 0554114878 0554114878 within the baby are free. Ma. Yes. That's a good afternoon. Good afternoon. Madam Asima Juma Pamo, if I'm a king, because I feel and cashes lakeside. Madam Asapa. Now, I'm person who have a question or studio one say. But your question, Kawas, someone on my uncle question. Fire some. I 3-4 cocoa that we for one. Omuji omuwi na de ko no masa chi sa nipa na omuchi omo ndo ngu ka mu de omuko omuhu obi na obeba no o ti police for na akwaje ni bia 1005 wi ni wo he am se wi ni de omaji ni na akọ enti sa emaiwa na mo ho no omu ye base for emaiwa enti ma se aba mo mpani for ni police for no e de na omu ya fa sa wi ni hu enti obi nko na ma cha mo when you are travel, and the people for the chisa, or many reading, when them who come to Mukwa. Here, Omuko 1005. I know the minim, me pacho, minim. Within a baby, I free. Many of our baby. Of a quarter, papa. Many of our Soma Santaman Kofiasi, no tankage. Many of our Kofiasi, my so more Jumapa, and a brag on a sort of never penny. When you start your Mochiapa. Many of our. Edi ame asemo America said ye mema mnu kan no akola no wo sha ene woni ninje bia na se be ma woni ne tie ne so na be ma ewu toye enti mi woni se akola na se wo sha ene na adwini so ene wo ma me nso ge ne ma me so amwa ne ba no so akola kitwe na ma ne kwatra wade ade be ma ne kwanya ne wade e be na won kan je se mo America akola na mi de mi kini so me kwakọ na djuma e kro ba sebi na adwumu ba Mini ni se ka kola kitwori ko be so bi na medini koko share eduma enti mini aba wodi mbidi se mu be tietna akola no na mu wonim dia mu agbadaye mu be timi eto akola no fu no wo hu kwan ya obefa so na mbidi se ne ba no opening there hu de ne ma na nya do betimi atete akwenti ne suwa betimi apoa ama akola na kodini wa ama akola na ye kama midi se mu de ma no suwa no betimi ahwe na ma akola no wato na daachi wona ba biasi me daati mini aba papa that's so for kwanta sane e be ya no yo twa to di ne ba bia free ya ta fa Mohammed Haruna me kata fira guna ya mu afi okay Mohammed yanko ma mi na oba le ta obo ga na sulma o ma mun chirga ntu unu right to ba studio be obi asu mu horum so aka ta mi na sa tia o kwa di kwa so ba studio obo bon ni ba su horum ga na o ka na o ye prema ni ba ka so ye prema kire so obi asu mu ara prema duma na o ye awa tire nti ana obi gina o ye sa ni ma no ga na o sabe o foke pa mun tunufo me da se we didn't baby going to me and so that would about hospital that with 360 capsules but see there and young to you adrenaline no that with 360 no ma what that would ointment nothing malaria adro abakase pa onomu malaria kwa mabie wonu na to won tumi ne dia that would about Mr. Bonumra ne session na adro wo benya bi wo heba ne pharmacy shop bia mo but mo dia ne friend Dr. Dawood I was 0244 886437 44886437 and yede afrefo dwumadi na ebesie mekase ebe sorry no me ensasan say busua pani sami e champon Suarez Pepe ene agudie mu akonfo no ede ye akọ agoprama so Lagos cities ene House of Folk yanko hwe de ebesie ewo ho yadam ase ama monitie Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edanciona yet mediatina all day. Akoma edanciona yet mediatina